O te mo fatalo patu sa mo le nei vai ngoraso o le lo matu tonu mai le fa winga o le fai unga o le vaiaso ia po le vai fo le to fa pertania o le weekend ia te tonunga o le ua a mata o to nafi i le tatu no Samoa le Sofarelia na nafi I mean le so le Sofarelia nafi i o to asto na i le nei no winga o le ua o to mo tu vai i le vanga o tatu faitauina o le fai unga o le vaiaso i o e whenga i te au mga guenga i o nefto a Sofarelia mātou i nei ia o to vai mai ua sui ho i le me ua amatatuaila por kalame o le nei aso ina ua whaalatalata paiu ia le masina le urua i masina o le nei tausanga ia ai ua iai fo i nei me fou e whaopopo i lenga tolo se fua alo wola ia ma tapenanga o so se mea e tatu tianga iai i le soifua ma le ola io e le oto e nā ma le laina ia le vaenga sa iai i le vai aso ua mabai ai e pa iai sautala pe a tatu mai a ona avero tatu whamua i lo tatu mataisili e mo lava le ngā whaafitai ia ona o le tūlanga o lo soifua ma lo ola whaongaina ia i so se vaenga o le soifua ua vala awina iai i tatou o le tatu te mine o iai whasmatasi minuti te ele tula e lima i le fiafi ai o le ale mwhaia ona ave sea le anganga e tatu te angai mo lava i lo tatu mataisili ia e ave iai le vi inga ma le whaafitai o le whaamanu ma le whanetanga Whawhetai i le atua le na tato tupu ai i na ua na lo whafua ia te tato umanei ia pepe ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe se aleluia whawhetai i lona lo lena fia mai lunga le ua whai ma whapaolo ai le puanga ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe se aleluia whawhetai i le angana le na mai le manu i talo sanga ato ma mea e whai ia pepe se aleluia whawhetai ia pepe
ia pepe se aleluia faafeta faafetaitele le atua lo matou tamai faafetai le alo ma le agaga o le atua tolu tasi paia tolu suafa ua ailoina ai i laufio ua tasi lava oe o le atua e tuatasi ua matou faafetai o le toe amataina foʻi nei o le polokalame ma le auaunaga a le siʻufoga o le taeaofou talu ona faimalaga atu ua toe taliu mai ma feloaʻi ma aiga ia ma toe amatalia foʻi galuega ma feʻau masani le agaga lea o le agaga faafetai auā na le sainoa laufio ona faimalaga faatasi ma o matou tagata e lē faaiʻuina i le manuia matou te lē toe maua avanoa e faʻi o avanoa o matou feloaʻi ma aiga o ma e pelē ma e masani i lenā foʻi tulalolagi ia le taʻitaʻi mai foʻi o loo ola ma toe agai mai toe feloaʻi ma o matou aiga faamuli atu o ia faiga uma e lē mafaiā ona galo i le tagata le loto faafetai auā ua matou iloa na le sainoa oe i lo matou ola e le mafaiā ona e uvale mea matou te faia peitaʻi o lo matou faalagolago o lo matou faatuatua o lo matou faamoemoe atu iā te oe e manuia ai ala o mea matou te savalia so se mea matou te ui ai le tagata faatuatua e le mafai lava ona o matou ese ma le manuia mai iā te oe ia ua toe taliu mai le malaga feloaʻi ai le mafai na galo feloaʻiga uō ma maaiga ma e masani i lenā i tulalolagi i le atunuu o niusila faafetaitele i lauafio ia mafetaina i matou e lou agaga paia i lenei aso tautua ma le aunaga masani faananea e lauafio se lē atoatoa o matou tapenaga o le tatalo tamai lenei aso a matou oi ai le toe aso o galue ma aso feagai e le fanau ma ooga mafutaina e matou seʻia toe aulia foʻi lenā vaiaso fou o le tatalo tamae faamagalo ma ui magalo i matou mai mea o matou sesē ma faaletonu i le va o le tagata lava ia ma isi o matou soa tagata ae sili ai lo tatou va feagai e so uma soli pea fai i ai lo matou lē migao lo matou le iloa ona ava iā te oe au ia mea uma le alii matou te faalagolago iā te oe o lo matou atua faamagalo e te faamagalo ma e lē toe manatua faamolemole ia e faamagalo o matou sesē ma o matou leaga ma faaletonu uma i le suafa o iesu keriso lo matou alii ma le lifaola e magalo ai matou amene Iba. Fofu sia meu tu va me ole me fai ngā ruenga le atu le fue maritoto e mo moli ai lana fe au tau moli i le vā tangata i lana nganuu ma lana i whanua o le fue la titile te to tisila mai o le launga o le mea lofa a le fionga i le liloia ia porto fa i le va i malai ia asiata a tinae va ai siana mea lofa le moa au ina ua mātou whelua i New Zealand i le amtanga o le vai aso le nei ia pio tasi lava le nā mea ua sao manatu au fui mai fai sao malo longa se i au lia po te vai aso fau peitai
le mfai ona utua I lalo Samoa le anganga whaftai. I roto nā malelaina ia lo iai tutonu o Aotearoa, ia po New Zealand I le o yaso I le se fulu fia. Fitu, walu, iwa, se fulu sutasiaso. Se fulu tasiaso sa o malanga ma o tuai ia ainga ma American Aid. Ia ai uanga ia tu I New Zealand. Ia mo wasi singa faa tope. Ia ma tulanga ia o wawanoa ua maua. Ia ua matu wheloai o mapaanga ai maise na I ainga. Mo le fia, mai le fitu valu, I le valu. Ua fia, se fulu. Valu, le iwa valu, lua se fulu. Ia, iwa valu, le se lau ma le valu fia. Tau se fulu. Le urua se lau. Tia fasi futo saka. Fasi fulu, 40 years since when 1979, no, sorry, not 78, 1979. That was my last year in New Zealand. Land of Aotearoa, New Zealand. Lona winga ua latet fasi futo sanga. Lefta uto eo. I tonu o New Zealand. No o New Zealand I le se fulu fitu I se fulu valu tau sanga. Nei ua ono suma le 5 tau sanga. I le tau sanga nei. Ia le flautoe o le tonu o New Zealand. Le la na usau wai mani mele. Ne uto sisi ma iai. Ia e pei o le mea e pa o ngā. E le atunu io e tu bao ngai ana sau noanga o ana feta lainga. Ia ai maise lava ia pioleta o tatu le atu poniu ia o le to'o ma le launga a Samoa ia whiangai ma le vaenga o tula fale ia o I latu whiangai ma le launga alo tatu o tunu. Whaftai le atua ia wano o maua. E whaftai le atua o na o ile I iaise manatu o le a mawhai o na whataunuina. Ia pitai ua o mai lava te mi te tau on whataunuina ia maturo lunga maadua. Lia ima se tasia no nei loa lo o se atu inei. Si vanga nasi o usono whai e whatari au le valele. Pa ua na ortangata na ia nei loa no walu se atu meni. E o fo inei na uma por kalame muli ana whai atu inei. Ile I tele I whaailu atu lava a mea o au o te whaimaranga. Ioe, e whapena I ala tāmio. Ioe, pi whapena sia te ita a ta tua ta lunga o ta pena elu se mea. Ioe, e whaingungua. Ai uilea, pe whaingungu, pe whaileo tele, po lea whainga whaiai. Ana le ai le atua. Ile whatamuina. Ioe, ua ma eule lofo le tua pe afua I maila e tele e se fulu lua I tula na lele tuenile pa atau fiti o malolo I fiti le lua I tula ia ona tu tuwa atulole I fiti mo New Zealand mo le tolu I tula lua I tula ia lua I tula ma falima mo tolu I tula mai fiti I au kilani ia o le latua nei tau fiti ia se fulu sutasi se fulu mai tu se fulu ma Tia suta situ la. O te fifia la ua na maua ua vanoa o te malolo ai. Ale nā lua I tū lai fiti. It's nothing. Ele moa ua ai ta ilo isanga whai mai o atu. Na maua whailo ua vanoa o te alu I la whaile ta ule mea. Le no whanga whaile le mele te ratu e te malolo le le ai. Na maua whailo no whanga ina te le. Tōna tō walu whaila o kofe. Ia pai sia me ele titi ele umia umai lo o ta fu te me po ate le ba toe ai ole ta u ia me Samoa e faftai ile tua ia vanoa o avanoa le lei ma avanoa le au maua ia ua mafai ai ona patauina ia le vai fa fletele ile Fiji Airways ia mo avanoa
e whaatino nai whainga malanga ia maturanga uma whapena. Io e sa mofu isiawa no o te malanga I lungo o le vaenga fuli le ta ui tātou o lea. Not economy, au lea, first class. So le taua la o le malanga I vaenga ia o le soifo. O lea o lea e toa matala tala no atu. Ai va ai le meo le o lea foi. Le meo le foi le anchor, angry face. A le fta matatura por kala mele le fai tala o le tau fai nei tala fatalo fasele. O ia tau te mili nei. E au pea ona batu sa fatalo fa ile paanga masani le tatu ala leo. E le mafai na ngalo di tangata le tau tala. Leanga le lei ma le sangisangia e ia o fai o wo mapaanga. Na yo wainga. E maise foi o paanga whaalongolongo le tatu por kalame. O te moli atu le whaaftele I o uso a whaasalalau. E maise si o to fine ia mua whanua tupa. E o ia lea e ioe. O te ia tupa I ro tu ia tu nona whaitutoa. I po, ioe, whaisile wala fiafia o tu iatu. Ioe, whapetu pa I se hitu le ua la, whapemo whanua se hitu le ua la whiloa. I se alanga whi le iloa o te arua. Whiloa, ia, ma tu iela na ka toro na sfanau no na ono suli ma tu pulanga le leia ma uma mo fanu tu pulanga le leia ma ua e matua la mo fanu e tia u masina but we both le na fanau o leono tasi ya you like e fanau mo fanua so for me mo fanua ile leono tasi ya Januari ia pe la ua whapena foi ia le tō whae vai malaya asiata tio oriko o la ua ia na la patinoina ia se whainga ainga usitina surprise dinner ia moa au ioe ua ta pati ia fu ilea whainga ia ile ngata ilea o le uso ia li ataua savea ma li ataua manufui Peterson Mari ataua savea L. Harrington. Mua whanua tupai ia o si uso ia manatu lelei o si uso ia leota tui vesingano moronga ioe ia le mamea o ilatu umalafa. Ai sili foi la fastai fastai tele o teu fale o lo ia I tonu mariconi sula o le malo sa mo I tonu o kilani I New Zealand le fionga ia fe mata paru sa lue pa pole lua mai fatua ia le pepe ia ele ngata ilea ia e fa pena foi ia tino I matua sai foi tama tai lo ia male li loia o whawhetai ana o lo whalongolongo le suafa. I lau tō whae le vai malai asiata atina e ma ai whawhetai tele lau mea lofa lea moa e oi lea ua e tuina mai ia le fo o le langi ai whailoa I le tūlai o tūlatoa matamali o le atunu o Samoa. O le vaenga na te momoli lana launga I le pā tangata, o ia tangata, ma ia tangata, o lea fioanga, ma lea fioanga. Mori te le tuan whasai, I le ngata poila I le fionga le lilo ia asiata. Ia sa matu I fo I ma le tamaitai lo ia o le tamaitai ia fina I Bernie, masionali ia Charlie, ia sa matu o waifi fatasi le na I tula fiafi. O na ia uso, forma manu Samoa, ia na mai foi mai le mea lofa o ofu mitiafu al man Samoa, malo pulou man Samoa. Ia e le au lalo le nganga whaftai tele lapa. Au mua to o vaenga,
ia male fionga I fasina tole afoa anti ia po ayolupo antilea ayolupo ia ole tu toe tau mana ni ti ia ua ngalo sisi atia nei fo I ma ilato sa anga iane ia ole sunga fo ia Emile o Imael Hutch pa ang masani au sa betul ia manai tai le mana ia ma sio to fine de malanga tuni California ia le tamai tai ia Anna Bentley Fredrickson ia pe o ia na no forunga I Palos Verdes ia sa malanga atu I New Zealand le maliu siotina ia na matu fetu iai ia ilengata ilea ia sa mo fo I se avanoa I si oso o se tasi fo I na mata alfa tasi ta alfa I man Samoa ia ole sunga ia toko tautai tufaiono o toko o le pailate o lo nga lue pe whaauau I le New Zealand po ina le mlevalele o lo whaauau I pe ala na ngā luenga o I fo I whaia trainings ia a pailate fo ia o sia uosia na la vea he was the only survivor. No, there were 2 survivors o le crash na crash le valele Samoa back in the day wa ngalo ia tau ia le tausanga tonu le na la vea le valele o sia wola le sa co-pilot ia sa co-pilot ia na malili uma na ia whaamtalaina I o mato I whelua I New Zealand e to rua la ua o lela I nei toe mau atu ia sita mai tai le titi talavo ua matua ua whailon to rua e no nofo lai le up north I San Francisco somewhere in San Francisco na toe whelua ia ua matua sita mai pau na they were the only survivors o le plane crash na back in the day I'm ngalo ia tau ai a whai o manatua nisi o tato ia o se vang mata ua le nā o le mauhisia wanoa le wō mapaanga ia o se foma manu Samoa fo'i le sunga le I whaiwhi au maafala lima o lo whai nei ma whaiwhi au I le sunga whawhengainga ma whatua I ala lokawa I le ekalesia I Otara mauwhila sa ua wanoa te lotu ai I le asolea le surprise dinner lea o uso whaasala lau ma tua whawhine whaasala lau ma se tasi o uso sili o na alofa I le atu io e whaifo ilan io podcasting business whaifo ilan ia io sena ia o sia o peseta ia feta matalasi o se ava no le leisole o mitasi le pole na matu no fat foi o lato faia le surprise party moa ai no io o tama ta io mo fa no pi o la o le masiata na la le misili no ma o te o fale atu o la sa fa I mai ma le kone sulo le malo sa I tutonu ole tama I batile potune faia le surprise dinner o nai tama ta isa matu iai ia o le ngata o le asiata masiona fatua ia hana ia whapena foi ia tama ta I na mawa tu nei ia o Anna Bentley ia Fredrickson ia ma nai tama I o aisa iai ia o le wharetua sia o manatu lelei pe pauna nai tama iai ia ma tama lo ia ma tama o mawhanua ma o lato wali ia tau mawhau nei pa lava se tasi ia te au ia o le nā toko to whaiono ia e samatu iai malava ia ma nisi o fans o nisi o lato
Ele ngata la le temi le ia a o le temi marto tele o ila tu mani sila ia o kilani. Ele lava upu e momoli tele atua ile anga whaftai. Ele ngata o woma o paanga o nai o ainga. O le uso matua ia li o matua loto ia li arisana ia e pe la wiloa i lona ingoa ta alo a o fai mali ta alo i tutonu o le malo misila ia i lona ingoa Alex Sua ia o le uso matua na ua lua foi lona soifu e tutonu ni sila malana foi tautua ia ma lona fatua lona tausi ia o le fionga ia le ma ia i foi le ia te lase le malu te lase ia male fana ava pena tu se temi o no tu ina tu le ota i lunga e fa ilo atu ai le to tele o ila tu na matu feilua ia mato si wine tor se fitu grandkids and great grandkids. Torsu fitu grandkids ia ma great grandkids. E mo foi lata se fu o kasi ainga. E tupunga ia le malu tae lase ia mali o matua sana. Male ano o nei sa o fafofome foi le sunga le faifi au sa matu feluai ia o le li o Danny Yoka. Danny Yoka whawhitai tele lava. Mor se leni na fo ia o te lei manatu e te fo ia se leni o au te tauna matua se leni o la sunga te whawhia ngainga Danny Yoka ia to ia fo isa whaia o ngai korisio malua. Male ano o ainga o nisi fo o toi fo i maile i maua se matu whilo inga. Le ngā whawhitai ili atua ia o awa noa ua maua. Le uanga i mai lunga ia le tatu paanga masani. Ia lena nofo mawhate ia u le mele leo te tau whai talatalatu. Ioe, ia au whai tauina, pese tau i masui le mea sia paanga na whaine ia te New Zealand. Ui o lea, e lea i se tua oi o me sili o na whaia. A lela a o mai ia le tamutai o mua whanua ia e whaua watu na māpua kalami. Ia na tua toile mata. O le matu filo ainga i to tonu o New Zealand. Ia, a fio maia. Maia, o fio mai paanga, ma whanua, ia, whaftai o e taunu mai. Le lava e tamu whai whamatata latu ro, no wham whate ia o New Zealand. E esero tau i masui, i te le mwhai ana e whatupu sifile mu, ia, ue lea, whawhitai tele lava. Watu lea manoa. E te whatalo whamai ia tā paanga masani, ia pio le masani ere tātou tui le aso ma le whaaloalo. Ia, malo whaftai tu le epa. Whaftai di iele alo fo le atua wa taunu manuia le whainga malanga. Le lato le tai ma lato le ea, ia ua tue whaatasi ma tina ma whanau. Ia, ale whaafonga anga sa mua po fia se vaenga ke lope o mawa maiele au nanga le lupe whaneli. Ia alo maia. Whatalo whaatu i tamam tina mātutua, ai meise lau whainga luenga tatofia le atua o loo whapia na lātou nel vai e leola tele o nganga o tātou tangatai o loo mapa au i whafu whapia fo i Samoa. Ia alo mai atu le epa se i tāpā ini. Ia po ani taunu unga o lau whainga malanga sa eva nei Aotearoa. Malo, whatai, le se temi o tua le ilungo tāta. Ai o le o ta whafsanga o le na lua ta pena ina ma le li o asiata o le presenter ua lawi loa ili atunu o lua uma ma outo uma e le ini upu e toe whaleo inai le ngang whaftai tatu wheloa ia e se fo ili fo i tua New Zealand ia ma lana tani ngā malo e ia tia u le ava ma le whaloalo e toe whalau tele nai le ngang whaftai tele ia te ori tua fine ia ma le tape nanga o le tatu le ngata o aso umata itasi le se temina o ava noa ai mal awatu lea o le whale ai
e se tāua upule o le amana ia, a o ai le whatawaa. A o ai le tangata utu amana ia ai lo o atu. E o ai kone sula o le malo sa mo i tono au kilani. O la ngona lo whatawaa ina o ulu fale atu o lo sau whai mai. Le ngata i lea o le fionga o le seloia sinia. Ia o tamaitai loia, masionali. Ia o li i tamaitai o le au whaasalalau uma. Lele mamau mai asi li o pesita. Lele mamau mai. Ia a o ai na whaia fisota ina. Oe. Ioe. Ia pio lana leo le ngā whaftai tele lama. Ia ona ua e te le malie le ufate i oe. No whaile ne fo i o le a. Ia se whaistatala. Alo ngā whaftai lea. Se i umana matu leo tātai. Lunga me whala? Lele i whaftai tu le epa. Ia pe fo na e si la fia le fiafi le nei. Wa tu i whai toa whapea mai le tamale ainga. O ieni au tangata whaatau o le asia o expect. Au whakine ai. Se ela tu te tala i e mantua i tangata te e o tutu e le wala au mai. O lala te tala whai toa. O le whai tau whai la tāwhia mari. O le whate ia e le o te tonwina tangata le tū mai whai toa. Le lau te vai toa le reaction a tāwhia. You know, ele o mautonu o wala au mai loa. O ai le ngā, the voice sounds familiar. Pei au le leo tu le epa. A wai malo maulu mai te tonu e sa o a o. You know, that was the reaction straight away, Papia. Moi wa ai la ye le wai wana sau e wha a wau na sau. O na tuwailonga visa le taino le. O le asa ko le alo ya asiata mahana. Ia, pa o lea o le vi ia mal whaaftai o le tua. O e tau nu mai manuia I lau whanua o te roa, tātou whiloai. Straight away after you left, I had to go and see Asiata, but unfortunately, he was over in Melbourne. That's when I had to organize, really. O le ala me la tau na whai, ki tilo atu yaso ia. O le sia me na whate ia. O loo whesilia tia te oe po le ale umi o lau malanga. A e whapia mai, na le tolu waso. I was on the phone wala au lo tina le ainga ia Soli. O le ale umi o malanga le tamata whawale le sau. A soi le tina ia Soli. A mai Soli, to a sau le aso lufulu wanu. Whapia mai le wa maua I le pepelo ia. Pena loa. Ta pena loa. Leo te loa o le aso ngā fua. O le aso maloro le a mātou nei o kilangi. Hence why, whapela, whalimata noanga mtawhia, le ai e pawala le mea whai, o le a whai le tātou dina. O le dina la, na amata, e na o maa ua mata mao le ainga mal whanau, e tātou te ola I lunga le Sky Tower, I lunga le casino, ina ua wala au mai asiata, mai sis ia o le ale me tauna whai, pe mana ia fai sina tātou siwa whatu asiata o ana siwa, o ia me ta pena, ma o le waso. Whatu paula le mea, o le wa iela o dina le wa umana book. Ai a whaile ngā ia join umamai ai. Lea lana o whai atu e atu oe, o le a tu atu lava oe e whailo le malolo ai masi au ma le pō. Ai lava ne I aisau me e whai le pō le aso ngā fua. Le aso lusu ono o January, wa le aso tonu na. Le la sifi ese mailo le dina mai tai le Sky Tower. A mailo I le melenta to yen mla valele. Ia. A mailo asiato lala le me tau na whai. Fatu ia whai a pol me masanin mato whai e mato malo le SSIG. Ia whapia fu tangata le fast. Book le dina. Avele invite whaalau I loa umaya I lato, o lato I loa le me tau na whai. Lela no alo organize le card and everything, o toi wala awa tulo I Australia asiata. La taimi o lau wa te tau nu mai New Zealand, tau mai le taimi wha, a e tau nu mai loa, au te loa le whale, o mai sao I atu le whale, piki le card, le wa umana o saini, mua o tau o le whale ainga, whaatali mai ai, o ai umai tau nu atu whaasaini uma, a e lela walu e piki tu la epa,
Ia wana yele le petau yele pole nga le sunga le li loia ia asiata wa ai whapea. Whawhena whaiwhai atu nei fufuanga, a wa yeni fufuanga tula epa. Whata awa le popole. As far as tula epa knows, o le dina a matamala ainga man whanau, ma tawhia matamaiti i la songfua. Little that he knows that all of you are joining. Mole pole ia nana taunuu mai a asiata mai Melbourne, oso mai I piki le card ma me umalu mai e Utah. Ia, le lana tati taunuu atu le pō. Ai whatoa o maua la uo. Whatoa o maua la uo wa fo teimi uma e viliata whai mai lei Samoa, lei Samoa. O sa whai no loto e vili. Ma bo fiu e vili numero lan whatua. Wa ese ie numero e tali mai a. E tali, o fiu e vili e le tali e tu atu e te tangi te foni. Tu pai. Te wata whewe se lo vili mai e la moto. O e Samoa, mai le hai le wo tau nu mai. Paku ia, o nei le fiafi. Join mai mātou le tēnā masi. Mala upaanga o le lupe whaalele. No tango la whaingoa. O la upana in crime I lunga le lupe whaalele. Nā te mai nei tu lai whatu ioi. Pa tatou wheloa I nā nye le fiafi. Ia, le lai ei uma I lātou ia na e fio atu tu la e pa. Whate ia oe. O te no whatua whai mai tā la tāwhia. Mai le ita mai a oe le lulu ma le uru whasinga. E leo se tau I masui, leo se tau I masui. Ai ona o le tūlanga, le pupu o lau taimi ia, sa whapea fo ina I Australia asiata. Ala fo I mana o ia, e whai se mea ina ia tātou wheloa I whatulo, tū whatasilo tātou I le dina lea. Ia, sa tau mawhai a wa fo o le tātou maftanga na a mafta mai tono le SSIG. Yes. Le la sa tau mawhai e lola sa ili uma ia, members of Tato SSIG, le executive ai te wala watu wala na ia le atawa manfui ia whapia fo te mai tai lo ia Bernie ma fina ia nationali ia Charlie su ea mai la le sui te fono ai te wala watu ai tali mai Samoa stamo o toa tavita ona alu I Samoa I malanga ai fo se maliu se siona tau songa. Ia le nala kalinga le saufia mai o ia tatu maftanga le pōlea. Ai mana ia maftanga o le asau langona ia ina ua o a una whai tala leto e le mato pito. Ina ua e tali whaftai fo ile. Ele whaftai ma le tau noanga mai le ia asiata. Ina ua whatu. Te te whau, la me tangi ai. Le tangi o le ropo tangi fiani aso. Ia, le ai tu. Tata no foi te leam tam ta uputa ua tala noa mo le tila fia e lea tunu. E pe e le tue nā malainya le ngang whafta. Mena na le no tangi. Ia ua tau le ngana le mwhaisha. Whate ia lava utari malo. I le mo lea mana ia. O nofo atu lava. Ua le maria la nofo o tangata foi in sau whai mai. E linta mai tangata soi. Moni lava. Na le no whapea o ika. O ia. Ioi. Mena na le manga ngana fo ima le ioi. Ona le ia se vai la oe. Wa ai oe mawha. Wa ai. O mea i. Na ia lau mea lofa mai le lo. Iai. O mai. O ai tangata na o mai. Na o mai le lo ia si ni ai tutonu ni si. E whitalinga le vai malai. Ia asiata tina e va ai. O lewa no whalongo le suafa. Le fo ino tatu tala noa I lunga o tatu por talame ma le lunga tamai tailo ia Bernie ia finai. Ia o sieli I o pesita. Le sia ori o levan matu whelua. Ia o oe. To a whelua I o le piu ta masani ai lunga o por kalame. Ma pia ia na ta whewa aia. Pinta petai. Ia o latu le malanga ma whelua I for the very first time was wheelang o le atmosphere. Stile le atmosphere no sa wafa matala nei o le room na whai ai ia o tangata na iai o le taimi ma le whaangai o ina ista mai temi pupu lea.
ia pio le ngang whaftai le nā, a ve ia oi whai masui o tō umasai iai masui o le lilo ia ma li konsula ma sion fatua ia ma le lau te lenga na iai umai lea ia whapena fo i isi o i ali a taua savea, ma li a taua ia asiata mpesita ia oe masi le fiona ia le ota ia ma i tātou uma la mana awai e whang e lenga te le whate ia wa a o le whainga lau tele i le te alatu nei i le atu e se fui lona foi tua i mea whapea o foi o baba ai ma o tilo mo le teimi pupu na e tapena i nei le mele ia moa ula vai ia lenga tau le kātu wa le fale fai tau au tu tusinga ioe ia e maringi alo i matafure le langa e whate ia o tele i loa o le toi ngā mana ia le amana ia ilo ua atu ioe tūlanga ia te whafte tele ia te ori toa whine ia ono o tūlanga whapena ioe o le launga fo ina ta pena ina e le sunga le vai malai a asiata pio vai wariko ia o tala fo ie o le loto ma na ngona ia a le tapenanga lapa ia le stama i tupe na involve le tina ele ngata o le fale na faiai ia o tau o mea aina tatu aiai ia a o le silio ia mea uma o le facial expression o tangata ioe o le latu sangi fia ia e tau mata watu ia peno fai atu e lini tamai tangata ia tatu ako tina o ia ile au fai mafau ia ile au ioe na uno fale mo papesuri am ia le ia le au fasala lau i New Zealand e minko a mai latu maulunga mo meta ia o lo ia tangata ni e sili e fesili ia i mo meo fautuanga ma me whapena ia ai o le uti o le temi tupa ma whanua ma le pupu na tapena isi tama i mele ia pio mena e le mwhana e sea le ngang whaftai ia malo nofo watu le atau le lo matu runga e whata amilo mata ma iaile ioe usau ni whatu sale si e la e fu i fai fale le so ofu e lo na la tu watu e lunga ma se vai kilo anyway ave ia o masui o le tatu community ato se temi o atu la whaftai ina i o ainga e pele o amata tui tonu o le tatu li o whasalalau o woma pa to tele o isanga tana wala awa e o ta piu ta whanono ta saueli musima tu temi matu te tala noa ia ono te temi e moa ura vai ia mai ile ngā tutonu ngā le moro whatu e mori atuanga ngā whaftai e le atuanga ngā whaftai ona o le tapena ia le ngata i lea o le asia siat e te wala awat i temi uma ia o i latu fo i le maroro na uaru watu wa o ta aiu ta saua o le aia o le whale ainga i lea mea ma lea mea o mea ai mo moriat e le ngata o lau sunga ma i latu o te roi me maria no sau whamtala i le whale si usono no foi o le sa moa te matau sa moa le ngā vale tonga le neighborhood le si usole e te rora le me maria a whafonga mai le sunga le li whaife au se teimi fo i o ia sa utala whawhetai i neighbor si usole whanga e tae au o auli vani ai mo moriane me ai fali se temi lava ona a waru da por kalame ia avatula manoa i rau tuna e tu tala na avatula le wata i o le tatu mafta talo ia epa ia malo e langona fole fia wa e tala mailo langona sa e yai o tato mafuta i nei talo sia wa lava ni mea na mato whaia ina ia tato mafuta ai o whaleo langa tato Samoa tato Samoa o tato neighbors ia ai mate ia e mana tua le upu le tu le epa o sa e mol mawina ina wa tato wo i le maliu ia sa e mol mawina ina wa tato wo le maliu o le tina ana le to atele no ifo
oi tupa'i finally miti o tula e pala. Pei o ina le mana ia le whaatawene tangata lungo pokalami. Le folai neighbors as yo uso. Ai mai se le sungan whawhenga inga le tua nga vale. La fo wala to loa. Ia o le o lau tau tua le sa whai. O le whaatawene sau lea mana ia mai ia o e masio uso. Ia, me siri whaftai ia uia ese lo fia a mala watu leto te whaatasi mana i o uso ma to fine. Mala watu o nisi o tau ainga la to te iai. Mana e money, short and sweet, but it's memories that you will treasure. Yes, thank you. E whanau whai atu le card. Our memories is a treasure. Le tatou maftanga, tatou filo inga. Yeah. Whaftai tele. Ia, o le isi mea tā ua ma whanua. Na ua luatu mena na lina latu pongi sa whapea lau malanga. Ia e pele i whae aisea. Ua lange i lungo le ea le whtau whaleanga wa. Ia e. O te nofo tolu la fono le atu nuu nei. Ia e. E te popole fua iai. E leo le nā. Langa tu sala pu te whai atu le iwa u e whaintanta tonu e tia. Nanga lewe mo te leo exit. E leo mwhaina ua ese ma le atu nuu. Ia ona fuala whapea. Ia, se i tu atua la tu sa leo whai atu. Ta puni loa. Tu loa le mawhauwhau. Le wa ue nufo mau le atu nuu. I ta iau ia te au teimi lea se i watuta tai e te sisilane ia ima ia o atana o le mafutanga i New Zealand. E pi ia o le matu mafutanga na ma auso ma nai tua whawhine. O le sunga i le li whaiwhi au, ia makisi ma wharitua ia fili i mangele. Ia whapena foi ia Silivale, ia ma Joshua ma wharitua Silivale. Ia ona i nepas na ia masi nepa tonga na ua le mau mai suafa o latu na ngalile iae. Io e wa emia ai ilo una foi ia a ota na u to sisino e Samoa. Ia o le fionga na i le loia ia mpesta ia o siri i pailate na o no foi lalo. Ia ma le to tele lavo i matou na o lo silsilane iata pe o na failo atu. Ia pai pe o tāua na o tio o uso matua, ia li o matua al sana, ia malfartua ia le malu tae lase, male million kids, ia whapena foi ia si o tua fine ia vaitu e lau Jacinta Yusen, ia masiana foi whanau o si o uso ia su afiso, le titi ia ma latu whanau o nai au ainga o umalavampa anga si fonga tai au fo ia ole maua se avanoa ia tatou te whelua iai ia ai mesi stoi no tawhea alofa tele tuia tawhea tupa Tātai. ia o ata umana o le tatou mafutanga le ua e sisirama iai na ua tu ina tu lunga ia mo le ai le taua o le tatou mafutanga i le po ia male susunga ia o ngalo i te au le whatua ia o le fiancé a siu tuangane ia le atua manfui Katrina. ia le na ia o manatu le lei masiona whatua ia masia u paanga maratu nei te mai tai o ana Bentley ia masiona sister ia masamai o tai o fui Nea, tai le mana. Ia le na. Ia o na iata na o le matu mafutanga. Ia o le mafutanga po le matu tina na. Ia na tapena ina e le tamaitai o mua whanua tupai masionali ia tawhea Levi. Tawhea Larry Levi. Ia mapaanga ma la wo ia ma wo tatu pokalame. Leo tō sitsira mai ia iata o loo tō sitsira mai iai. Ia, pio na iata na le tatou mafutanga.
Yeah, langan me mana ia pena fai atu. Short and sweet. Yes. You know, Yes. and that's the memories that you would treasure with you. Right. Ia, o le a tele pea nisi tala o le ta tumafutanga le au te loa ia la tanga i loa. No la tua uta whao. Io, te aku vai asu uta whao. Le ai masa upe follow up i whawhita auri o rotu mai i li tatou atunu. Ia o manatu, la ta whaasua apu la ni me uanga i eta vai fo i le nei kuasu tonu mai. Au te loa oe nai lavaru te mi na eta penai. Ia ta amata mai e si tamta upu o ngaonga fo i olo iai le nei vaitana. O le aso wa na maua mai lau email ia ona o members o male UTOS. E maua mai le email i whaeloa mai ia i mātou ia le aso le annual general meeting whai ele fono whatausanga. O le aso la le na amata i le tae au le malu le na whaapea mai ai e se 4.95 million ia le vaenga ua whaasafua i members o Mali ale UTOS. O members ai sa 5 afe mona tupu. Ai ina ua iai le fuafuanga le whainga malo o le whaatupe ina o le tatou valele ai whaawala i le te ngā tupe le UTOS. O lea ua skyrocket ai lunga i le ono afe valu se lau 5 tangata. Ua te lelo na whaapoponga. O le mea fo mana ia le wa mai nei le afo le AGM lea. Ua whaailoa mai ai. O lea ua mawhai o na whai ai fo ini teo ngā tupea e kalesia. O le talavou, o le o ngā sosa, maftanga tina, o le au whai pese, you know, o le mana ia. Ma o lea wa iloa ai, o le tala tupe atoa na au sia, se 45 miliona. That's, you know, it's a huge amount. Ai fuafua la i vaalele ia la ai ele finangalo le malo e whai. Se 45 miliona le nei, ai ngā leono afe tangata ia iai. Ai le i masi i mai le whainga malanga le minsta, ma le au whainga luenga. E asiasi mai fafo. Ma wha mamla mau i ili le tūlanga o le stalaino tangata i lalo le UTOS. Can you imagine? Can you imagine it's going to be huge, going to be more? Le tūlanga iei, le mana iei le wha maninonga mai, wa le taimile nei, o le eta i lusfulu 5 i le unite, lusfulu 5 sene i le unite. But, o le mea lau whaatapulaa, 5 se lau e mawhaina mata i lau share i te tono le UTOS. But e le whaatapulaa ina aila ina, whaila vai e te ngafa tau li maina, le afe lua afe pefia. The more the merrier. Ma walau la fo te ngā tupe. O le whamani, mai le nā o le tātou UTOS. O le tino tupe le nā ua i tonu le UTOS, ua lele pio o to New Zealand mata mai ai. E pio langatu le tamaita i Minister tupe, ma nisi o lau malanga. Ia mata mai la i auto New Zealand, anga ia nei Australia, o mai Hawaii, ia pio o matu e whai mai ei ko sabe. Ia, tūlanga nā iai. E fua lava le lātou plan le mai ma lātou. E fua fo i la lātou asiasinga ona whatatau taimi o fono al palemene. Mawhanua, leo tiklea nisi, o lātou e le langlangoina whinga malo, e le maumawina a lātou tupe. E le maumawina, e le whaia ni a lātou, leo lātou role se senga o le donation. Male a foi, male investment. Ai o lunga lava o le sa o le loto man mafofau. Le lau fai mela tala. O la toa ia, e le langoina le malo. E le langoina foi la ia se investment mo le valele. Let's finish. O la wat stala fa as an example. Ja. Ono ana nafi foi. Le sa fono ai i apita i sa le longa. Ia le pinga malo le fionga le li pandemia ma le kapeneta ma minsta foi ma la tau o komiti fa foi o le fono fa vai.
Le lana whaari manino e le fionga le li pandemia. O le o tātou o mai, o tau nei, lango inga whainga malo. A le whaua iai ma o tau sa tau le lango inga whainga malo. A le o tau whaatasi mai ono o tau fia maua whamanianga. Te ol whatetinga na. O le tala whaatutula epa. O le poloketi nei o le miliona. E leo se poloketi mo se lanu, mo se vaenga whai. O le poloketi mo sa moa whaasafuia manuia ia sa moa atoa. E se le one track mind o tangata whai mai e le lango, so be it. E le whape ala tau le lango ina. O na le whatau no uina ai lea. O le ua maua mai wha mau ngai sa moa i le fionga min stau tupi. Wa iai tangata mai whawhua, sfuru li maafele lato shea lawa put in. Ele whapela a le mumusu ai lato, o na le tau nui nai la i o le malele. Le wana nafisa o whalonglongo ai le whatatanoanga le. Le fionga tamai ta min stau tupi, e momoli whalawi loa i mamalu le atunu. Le mea lofa le whapasene, le la atu whatuwhaina i le au whaisawhanga nupi wha. Le ala sa fai e sa tu fesili e foi la tipi au tanga vaia i mea la le tau le valele. Alu oi mana ia le manino o le whaamamalamanga le fionga tamaitai min star vaenga ta itasi uma sa tali manino fia mai foi tangata o lai a mai sa o le tūlanga o le poloketi. Ai toi whaai o le fesili valea a tipi au tanga vaia na fai. Ai whawhiwhela a batu la ulima se lau ai batu ngau. Ai batu. Ia le la tau le ngau ele i whaatino ina le vaenga. Mo sa mana ia i o le tali le fionga tamaitai minsta. Au tanga ia. O le a FF le itu i te le vai le itu. Ia, ngā. O i la tau te le fia lango ina po le po kalame le nei, le polokete le whainga malo le maanele. Awale mai mau fole taimi whaanwale sa vili ma te le fole tau tala ia. A whaitau te le lango ina. So be it. That's your choice. O lau oea i ata tau le nā. Ai taatia mai o la tau te fia lango ina. Which is, yes, o le mea o le leo le atina ino Samoa. Mana ia, pe o whanua o le pe o wha mai le nā le ua maua taimi nei. O wha mai wha vaenga wha upwhai. Pe o latou o lesi vaenga. Mai latou e lango ina le vaenga, ma le vaenga. Ua pe ua tami nei te le vaaina. Le tuainga ma whauwhaunga whavalea lea. O lea. O le vaai po fia tonu le tue au ia na au pongi sa lava le o le sangata. Pe po ioi, po lea foi le tuainga e te tama tilo. O mea i e tau whai atu, e le mo se vaenga wha upwhai. O le mea manui ai sa mo atoa. A pio le wha mai na le utu lai mai nei. Au i tonu la tauna taket i e tatu tala noa. Na su whininga? Moni, e tanga e whala i eitu la epa. E peo na whai atu, e leo se mea mo se vaenga wha upwhai, po se lango ai pea. O le manuia wha sa fua ia sa mo atoa. Whate ta inga la. A whai neila i la tau ia le tau whai mai matete e le fia iai la tau te le langoina. Ia, so, o le tau ai atu tau le na a mātou nei le langoina. Alua i wa polo keti, wa polo fiti, wa le leile, le alunga o le maalele. Ai tupu se me se alo se si o tou. E mana o mia el sosoni al malo i Medivac mai New Zealand. O whea tau te tamo mo e iai. O whea tau te tamo mo e iai. Tau te leo ia tu la epa walanga le se seinga tu la epa i tono le mea nei. A o ai te teo iei, tau te o i le whainga malo. Mela le whea tuai, a wale wawa ai le teimi le nei, ona ia nofo tangata ma, a mai se ale poloketi le nei. E leo a whai mai tu la epa ea mama o le pola motu mai tua le tupu le vevesi, tupu ai le mautonu o tangata Samoa. Le ala wo mai nei whai tu le epa mai le ai manatua. Le fo wo o i tu malo wala la i toi ina neo tu la epa.
Ai, ele saula tula e pa male mea e se tupe po se me e whaalele i ele tu malo. O le whainga malo le tu lai. O a lato tau ma whainga. Polo keti o le atina e ina o Samoa atua. Ina ia manuia uma tangatanu o Samoa. O ina te tau na titilo e a lal me le whai. Ua o muli muli ta ila vai me mana o i tula e pa. At the end of the day, tula e pa is not gonna finance mea mana o mea lo i tu malo. Mea e whaalele i ai lo i tu malo. Mana tofon. A whapea nei e te malo se tupetele se miliona se raffle. Yeah, yeah. O ia inga conditions. Ina ia whatau nuu o ia inga ina ia mawhai ei o na release atu tupe no lau account. Pei whalala ia inga o polo keti le ai nei. O lo ia na watau, ia guidelines. O le polo keti o le na watau o le whainga malo. A le fast. E le whapela e tinga inga le whainga malo e ta pena le ano whale o le whainga o le polo keti nei. Ai mai tula e pa malesi wanga mai tau whai me mana o i lato. Le ai, e follow lava i conditions mai e inga. Pei whala polo keti le e nei o le atina ina le o le mai o vale le atunu Ina ia le lei matina e le atunu. Le lei tamau a inga ma le alu lumo sa mua. Ai anual nei la. Ai ma i sesi o tau walo. O le tala la. O fea tau te tāmo mo e su e se soani ina ia momoli mai fafo a wani tong fitinga. E te toe I u lava e te tono al malo. Wa o la tau le tu lai mai. O la tau fo le faa te puina le polo keti nei. Pe o le mea na mawhanua e le ia o ngā ilta tō elena o tā ua. O savea. A si atama le ataua. Le atau savea. O la tu uma. La tu tatu por kalame. Aisia. O le toi ina lea. Malana vaenga. Ele o iese nau ta inga ia manuia la tunu. Le aisia la tō mafufonga ina ia tamu whai. Paua leo no wharongonongo foi nei por kalame le seri ina i Australia ma le lilo fontoia na nei. Oka se le o se ele o iese tamu whai le whatupu manatu i le malo. Ana whaleanga lava. Io na tam fai o le lato mel o lo fai tam fai e sui le fa longo le tunu ia sui le fa longo tata e se vai le nei valele o se me sili o na taua mo le tunu ato ai le na tata sa mo foi malangai e o tu foi le vai o tourists Io. ele na sa mo au le lava I fai lai tala fe mai ma tu te le langorongia ma tu mai le fai fo nia ma tu tupe to le ala ta te malama mo fanua O la vetala e sa no tu le. Fa fonga mai foi fontoe ma malanga ulpo o lea. E le fa pe ato le langoina. O na muta ile I tam whainga malo. Wa leva na tapena whainga malo sa ili uma. They did a feasibility study sa ili umanga luenga ina ia whaatino nita upu nei. o pe o lea o le latu tala lea e pi e vai loto tangata sa moe le atu nuku ia ma me fa malosi au to io o tatu te tu malosi e ia langa isia e le o mai tangata ni e tau ma fai se mea e te mai prove ia Samoa o la tu me fai me ai le o le vaenga le malo ele se ngai le leila o le leanga I tu la epa poto yo fontoe alo e sa we fai tua yes ai tono palmeni ele foi non alu yes la melenga le fai sa tono palmeni o mana both of them la to malama aisia langa e oki ko kongo fongo e vai manatu e oki mangaku ko kongo fongo ele fai ele pau ale me sa loto ai la to fai o fa foi me fa pe au se upu tono le mauta la tunu aisia langa e outplay tono e le malo ia mafofonga mananganga mai mantua foi o fenga malo le nei sa fai le leia la to research feasibility studies fai su enga me uma nei ele I fa pena na watua tu le monge se tu lo ina wa fa pe mai pai ia fai se vale ele fa pena na fai e ta pena le lei mai ai
ina ia manino ma o a uma au lape o ani me whaadeleia. Mela nai len whaiena no atu i tono palmene fsiringia wa tu sa o mai lava ia i le fionga le li palemia le main style tupe mai lato uma ta penanga ma meo lo fai. Ai mana ia i o le lato mele whai o leo mai e whai tua. Ia wana o mai la ia whaatau wemu ma whai ia tala ina ia whaasese ina i ma fau o tangata. O al mea moni a mawhanua. Peile a matanga o tula i mai pei sa fi tono fono wa la sailo latu manatu. La tau te terminatinga ia le whatutu ele tono o fono. Wane. O le to e sauso latu wa vanu. O matua i terminate la wa e mawhauwhanga o le maloro ini. E le to e awala tu le patitono. Wa foi le na na sau foi le si whatatanoanga tula e pa na whaasea mai. Ina ua whaangale utos. Whapea mai. La me la whaangale utos. Na lenga o le mafu anga na whaile utos. Whatatau mo lava tupe o whi pisimisi. O i nā tau mai le wa ai maua lalo i le mamalu le atunu. Yes. O le na wha manino le leile fionga te mai ta min stau tupe ya mulpola ana rosa. O whai o Samoa e te tonu ai o Samoa. Ai ua malosi le una i atu o tangata le diaspora si fafo Samoa lo papa au i atunu mamau. Ia awane ingalo e te lele sao mele o te fia whamawhaina nei tula epa. Manino awane ingalo ese le te leo le sao o tangata Samoa lo i fafo. O le wanga i lunga le alu le remittance le avatu le mauai ma atina le te mau ainga o Samoa. So, pe mumuso ana i whelato. Hello, to a tele le mamalu o Samoa i fafo. Wala to lo ono lea. Wa mana ia tātou e whainga malo. Tātou te whaua whaatasi. E le ese le Samoa le Samoa. Ese Samoa tātou i fafo. Le melana ia manino e tātou nei fafo. Tātou te whaafetai e whainga malo le nei. Ua te lele a mana ia ino tātou. O ma, tātou whalongo i e te lo tala sa whaitula epa. O le au tataa o le a, tala o masa lafo i a tātou. Ia, o le nā, pe o le te lamana tātou vai. E tā ua mta upu le waalele le tatano ai. Langa o le mta upu na o le tam whai lava ia taunu uroa. Le whai lau o mai whai mai ua pe ule ua ese i le fionga le li parimia. Ma le fionga le tomate minsta. Lena mai le li parimia. O le mas, o tau sanga nei. Lea, la tau sanga nei. Fai ungo tau sanga nei, tau antu poi. A le whai lau mai, o te le loa, o te le whanong longo i le porkalame a le tomate minsta tupe. A le whai lau whapea mai, lo whapea mai minsta tupe in 2 years time, not now, not this year. Ti fai se le amainga le minstau tupe. Mantua langa i lua valele. Le in 2 years. E me whapea mai umatai me tasi e awa wai mai. That's what it means. Lo manino le saunoanga le fionga te mai ta minsta. O le tele me ye e tā pena. O le me ye tā pena iai. Ona Elena o Samoa le lato whaongaina le valele. O le o mai e tangata ta whao mai whafo tuisi. So therefore, is Samoa ready for that? Le tu o whatal malo, o mea ai me whapena, ina ia whaaleleia uma, which is, it's fair. O tapenanga nei, le broaden le tapenanga, ina ia mautu le mea, whapena le ere te mau ainga le atina o Samoa. La mimilo fo ia lato. Se o pe faile mimilo po feanga i ele tau mimilo, but it's not gonna stop le fuanga le whainga malo. Le o te fia o la tu tau whaleanga le whai. O te fia ia i motivate ele malo fo. So o le mea la tau lai mai i le fionga le li pale mia ma le malo fo. Awa lava a ka mimilo mai tu sa o tatu. O ai tate whale tonu tu la fono. O ai tate whale tonu ala tu e whatpui. Au ani tu e whaia se vā whēroa. Esia, la o lea lava le tam whai atu le malo i le mele lei ei le tunu. E whapea lava leo mai.
to mo wai o te lei tai la I le fe alo fa le fe alo fa me ai au te fia ai it's a good motivation for the government. Well, to let I know for a fact, the current government doesn't need motivation because ua matua is solid le lato whaavai ia lato fufuanga anga I luma mo le whaalelenga o malo Samoa. Yes, o le whaamalo si au, but you know, they don't need motivation. They are solid with their makua stand still lako ground o lato whaamunuenga le iai. Yeah, en fai sa o en fai funa se dai pera le unga lo tala. Fai pe le na tatu tala no I le meta o le treason. Tatu tala no I fo malo ai le se me fai ai. Me la na le no fai o le mod. How do you motivate the government? Le fai atu la tala. Langa o lesa PCO e lau malanga. O lesa saunua le fionga le li pandemia. I le fonganga le I afo il motele sa la fai o tau fai fainga nei sa malafonga le fionga ale ta ele tuangai o le lava fai a lo to a pe le fionga le li pandemia o lo o iai le tapenanga. So might not be now, you know. Yeah. Lele mahai ele afa pe o tapenanga na pat o lo lava tantunga. O lava ni to alo langa le malulu mai tonu fono o parliament aisia le mfanya la ko kalia le malu kininge le mfanya la ko kalia le malu ale fa mo mai fafo ia la tu por kala meia tamo fai fa langa male upule la tu te fa ngai nai o le atunu fa pe mai le atunu vala mai le atunu o ai le atunu era fori mai au le atunu ia la tu le winga na te fa langa ma te fa valea le o fai cho na ia e pe o le tau le na o le ta pe te fa manatu pe I le fa fonga ale atu ia aua nei manu malo ina ele toe ina le so toe ina foi so o le temi foi pe te ufa ai le ma fai so le langa ko ina so ke le no pe la me fa pe la so la me fa pe le tu ina tu o loto ai na lei o le loto ai na ele na wa o le am se simea le me se simea man tu la epa na ala langa uma ia malana suita tai malan fai lautusi manisi o lato vaenga ele tupu ele palemia e pepelo la uli o le king pero wa nei la o la boto e masiasi ai lava lato ia lato tau fai fainga la lato tala te fai nei ale botu la i la uli mali e to palemia o Samoa a tato va ai uma foi mai mo Samoa ina watu lai fa manuianga mai I malo te tele mai fafo. Fa manuianga. Le si ngā mai e le fionga le li palemia. O le meno i na saule sui mai isala elu. A fio mai ia wawasa mana i Winston Peters. E le tau fia. Le fia I loa I mai. Wala to lo. Le mea tele elu tu le mene tu le epa. E le o se luma le nā me masona matanga. A mai e Australia le se lau 5 miliona I la kapi. Ala meo iai. Ele I whaurua mai I la kapi Samoa. Ona wa manino Australia. Te le whale tono le aitupe. Le wawe sao tono le malo. Me lana ka. Momo le loto le anga I nā te tele. Le mwhaino na whaia. Ia le na whamanino e le fionga le li palemia. I tustala. Le na ai. Ona o lana tau whai lea mal whaaluma le fionga le li palemia whaapea o le. Awane te wha nanuinga au niau launga ma lea. Wo o I whai au. Le ai sau au. Le ai se au atu la epa na te le whaatonua. Ia ta mano sunga ni I whaafiangainga. Mele le whana alwe ave ia sunga whaafiangainga tax ma. Ale futa whai nei wona whaatonua. La sau noanga le fionga le palemia. Wa sa o lola le to ino la tonu. Shut up. You have no business. That's exactly. Yeah, so no. Ne o le winga na le tala na whailoa le fionga le li palemia. Le to ino la tonu. Whai ma le to ina. I le telefo tala tu la epanga I le poloketi lea o le.
o whanua sasina i e lisi. Lea na whai maroto ina, whai atu la epa, shala. You Yeah. have bisinisi. That's exactly what it is. E te loa lena ta ua te ofole le mama i le mele o le mele lo se lo ngai o so mai le lai si vai ngolo langi Nā fa tonu lava. ala tala ia te oe ele ma se vale Moni. mo mo vale ele mama pi fia mai tu mai ola tu fori e ti ngan fa lo ngotu wa ya ele loto leanga fa ali wa i lo ele la langi le ali loto leanga ele mfa ya ele mfa isa le sa ole upuna ele ma se vale ele lo se vale ma yo langa fa pe ai ele le na me fa au lo uma tu ele atu Wale na lako tala tu ina whai mai. Ia, awa te nanuinga au launga. E a whai mātanga mai mo, ma mai tangata matanga. I leo matangasa ngat sa mua. Sa oi sa noanga le fionga le lipale mia. Wha mua sa mua. Ona e pele ia te ia. A o tuila epa to atasi fo ina lafo tala to tonu. E whaile ngana sa mua me uma. La le me wai o se nye esisi o ma points lo lima whapea e nanua le a le fionga le lipale mia. Se tu uia le whaasino lima ma le tau whaaleanga. O mai au pongi le whainga malo. O mai au pongi e tau whainga le whainga malo. Ina ia maua se le lei. Tau toni le pua i tā lafu sa tau whaia. mo fanua mo le falo fonga le tatu atnu ele se upu le loe le vanga le spela meta o pongi e matua ba le spela e aisia langa ile mana o e a foi e si ti ai la ngona o le atnu e moni o le malo fode o la to fe me they will never ever la to tele taliina ia me la le mele la tatu ia na le tau faleanga pato le winga na la utala e motivate ai a fa petu le e ata mai le finga le lipale mia male tatu finga malo aisia ele fei tai la to e na le me fa tu tele nai ku ti fia malilo ile va leo tanta ia Ai fai la tala tu la epa. Te o fai la to. Lau te la va fai le nenga luenga o le stress ai o mafau, pressure mafau, i le loto leanga ma le loto i tātu i mea le leo lo tam fai whainga malo. A o fia la fionga le lipal mia malana kapeneta. O no lea, o le au nanga le fai mo le leo le atunu. A o la tau le ne. So te ofa man mawhainga mo le po. They are so stressed out. ele la mo ele ia le fiona le pale mia mo fa le min sta ele mo ele aisia e na o le tama fai a su se la to wala a o le fai o a tanga ne mai tau le fono usu le tu tami nete le fiona le pale mia malana a vai nele tule na le sa fai o mar temi a mata me si banga si e ele winga mi mita fe o mato le pa mene leva lava a o le wa ne fono tiro mai tau te o lo ina sau tanga isia e le ke le ngana tanga ia le la foi me la ura ne la e te lo e o ai papa langi mau e min papa langi na papa langi mau yo o la tum ta fa yo le nanu matua i fia ile tala tu ele fiona li pa nia o lana fa mai senga tuai vave o le ato inga taimi au a whaafonga mai le mani esia e lo whai tau atua se pepa la la mai matua le matua a la mea whai mai e mai lea la mea mai e le mai e le anga loto ona ia na langona o le langona loto ele lea wa sa o ila le sau noanga le fionga le lipale mia e te whai mai e te au lau nang o le Schmidt o le palangi o whai o whea so whai palangi ai tanga ilea a e nanu mai e toso a e nanu mai e delay ona e a se longa e tusi se pepa fto a e whai tau mai mana tuani u e le pela le fionga le lipane mia it comes out of his heart yes la manino le amainga ia ma ai la a te sila fia foi le o tele i whalongolong ne ia matau li whalongo whakungola kua enjoy la utafa after to mo so farungo pa pesole
So lon ka upo ka mai kiri o le kele ngo solo le ngi o ka suru le kala ngo ngi me o ngang. La so sir. Ele se o tala no ai tu lepa. Ai tanga i mai. E ba ai I foi plestene ma means ma pale mio isi atu no asia. Ele le ngi nganu. Yes. Ele le ngi nganu e tu panu lava. But at least o lai tau ma fai. Fa pena fo ia tangata Lucia. E translate ma me uma. Me leilo e lona vai. O lona vai na leiloa. Ala mai tau mai lai. Peno fatu foi telo isi ta fatata noanga. O loo iei uma ofisa ampasa I Samoa. O mea uma lesau, mai lunga newspaper, alu la wai loa uma, mai e online fo I mata atua, ofisa ampasa nei. E titilo la tau whapea, my God, this guy doesn't even do anything if sosoani ele promotion o Samoa, ele whaale leo le atina o Samoa, ia develop Samoa, ana le tamwhai e toso mai lalo, o no lea. Ele loto langa le tamwhai whai loa tangata, e na o ia lava na te loa whai, le tofinga whaapale mia, ma le atina ino Samoa. Fea ele te lo tau sanga, o na tupu nei mea, le ana le tu la I mai nele whainga malo, te le wha mama a venga I le kunu atoa. Ia le na, ale taua na e sirta. O le atonu ale mena mafua ina fai meta malo ele nanu ele awole o le tau puna. O le wha mai senga whaanga le afionga le li pale mia le sa ave I le tangata malino o tangata I Sala elu I Sydney, Bondi Beach. Le nala le na mai ai. Ai le afionga le li pale mia. O loo manatu I ia fo I tangata, o tangata keusiano. Ne ave wha mai senga, o le tofinga, o le pale mia, a o ia. No ia ana whapea tupo mai o ia. I le mai moso na taimi e whai e se wha mai senga. Ele ngata na wha mai senga. Ai se longa foi la e ngaruel secretary e kusi lang laua. Me tonu ale mea. Ia, le se senga la le na. E se senga la na mo le se leanga le me fule le el control el mo le loto ele ma fo leanga. Na tonu lava tu la epa. Ele ia madisi mea. Ana ma whaina wha ma walalo alonga loto ua whaia ina lana vaenga wha upwhai. I oe la I o whaia inga. Anu I lano. Langa lim whai. Langa le ia langona tu la epa. Nobody can beat me. Nobody can be better above me. Ia e ngalo I lea te ia. Tu whasanga e le tu le tau I tangata whasau siri wha mawalunga. Yeah, that's very juddish. Absolutely. Esa o lor te lo tan awar to ya mana ia le polu le pola e motu mai tua. Nga le ti ngai o tatou. Ignore him because what he's doing, he's seeking attention. Yo, o tatu por kalame ia le tatu tata no fapia. Pe yo le melia, yo e focus pe le fiona le li pale mia, malana bainga I mole atina e ina le atu. E ta oto mai la kama ia kako. Ka oko mai la kama ia wa aisia. A fai mai no la kule ma fofo. Fale ma fofo ia kako kala. Ioi. O nei le tae au tu la epa. Yeah. No titi atu la TV au mawanga I loa le. Le poka la mea le whaavaisi I le Australia. Lewa o leo ngali I whaanele tupua ale Australia. Al poka la mea lai whai mai le la san. Le lai whaapea mai le tamai titi. He honored le taumawhainga le malo Samoa. E taumawhai e develop a mai ni waalele. Whafonga mai oi. A mai umai oa. Ma nai e taumawhainga le whainga malo. Ina iati na e ia Samoa. Le au mai ngā taumawhai a mai le waalele no this. It's a good project. Alwai e te whape mai. Ai o lana ia lava au nanga e alu lava le HRPP. Ona o tula epa wa tele na mele leina whai. O tula epa o tangata na skola sipi na. That's when I put it down. E moni o le skola sipi. A foi o nanu panu a tamari I tulo ua whai I langi le fōlaunga. Sa lato a mataina le tawatina ino le saulotonga o Samoa. Le whionga le sunga le mali e toa whapea foi ia
tupua me ole. Nanu panu anei toi ina no o New York. Le mau ai nei le sa o tonga o Samoa. O nanu la skol sipi le tau te mitai mainga. La lea. Whawhetai o le taimi o le atua. Wa sui el whainga malo a mai le fasti te tonu. Le tau te tongi le puo ai ta lafu. Le polonga i Samoa. I nanu la skol sipi le tau te mitai maia. Se mena tupa e le ke ita ia le upu. O le upu ai o le upu lelei, lauia. O le upu na nganda lelei, le se mele ngai. O le whao ngai, nanga to ina le nei whao ngai. O lona whao ngai o le upu. Ma wha se o le upu esia. Be refer la vai tangata o inga, lauia. Tangata whai o main whailonga. A lea te mana o tau ia tula epa. No tala noa tu pokala me tau tai ia na sentene. Tau te tala noa lo le upu development. O kilo i me ka o skolsipi. Tonu lava. O kilo i me langa kau ke o le development. A vea ka koi kua. From the beginning. Ma le a fua mainga o Samoa from day one. Tatua mala ina ua pai atu le tala le lei. O ina na fua, la mea tu le, na whai tu le epa se a e i o. Na whai tu le epa se written language. Na whai se ita pipi. Na le uma natu ala o ina a mata mai ele development o Samoa. Le ai, e le a mata mai ma fau tua temi o mta afa. Ma fau tua temi o tamasese. O mea la iti umaia, o si vaenga mai sia, e o mai ia te ia. O te le atu o Samoa. O te le well developed. Ai le whapewhua develop Samoa rana taimi. O ina o mai tuenga mawhawhonga ia. O lo la taua manatu, o mea uma, everything started from them. Manatua foi tula e pale sau noanga le fionga le aki epikopo ia mata elinga. Lena sau noa le leile toe ina. Mana amailana tusi atu la epa wata tau ona tau na e whamawai. Tau ai latu le tali. Le ai masesi anga wa. Lena sau noa manino ale le fionga le tai o le ekalesia katoliko. O tau whafonga mai le HRPP e le ti ngata u loto whai mautu la epa. Le sesi o tau anga wa. Lei masesi o tau anga wa. Lena sau noto ina. O le tai le lei e te tapena ina se tangata e sui tūlanga ia te oi. Wa e te le o la umi pea. Ia titira la le ese senga i le tapenanga le whainga malo fau le nei le pae inga le nei. Lea lua Deputy Prime Ministers. O no lea. O le fua mamau. E le taimi o whanotanga e whioa iai. O le taimi e an ese le pale a fionga le li pale mia. Fa pena foi. E pisi foi le fionga te maita i minstao tu persui pale mia. Fa pele minstao nga lunga titili. Lea na lina develop ia post ia o tato Deputy Prime Minister. Ona lea. O le tau wha mamau. Tilo le atina ina, ma le wha le leo le atunu. Ai, le mwhai ona lea, e le o le ai o se sianga maa, o le manatu wha sau sile tula epa, wa na o ia to atasi, e ma whaina tau ave ina le atunu. Whea o iai, sau noa le fionga le li palimia, e le ise me whapea o lo sui palimia, ai te leo o lava e tofu palimia, wa fia paya inga e leo o lava ia whonotoe fia me i le palimia. Ana le sau nge fia me i le fast e le whaapaleina o i le tofi panemia. Aia, e o ti lava whono toi o e leo o tofi panemia. Ia, pio na, o le tā ua na le mele tati tala no iai. Leanga e le tu mamaina e lo uloto na oa. Ia whainga, e sa, e moniale ufoi le aua tatu te amana ia le pola e motu mai tua. Ai, au tatu le amana ia foi. E sa sau whaafi e le mafofau. Yo, pena le fai atu ele ai e se ale me le ai ese fo ile tato langa o tangata ni. O tangata o fea o ia le unga fo le fa pe tauna o le solution me fa. O le mena le ta oficilia toi foi ia asiata. O te tauna i sa mo le solution fa. No fai tau le mea na nafi. Fa pe e ia ile
sa tauna i Samoa le solufu fa ona e se whaamasinonga e a fia ai sa ia e o le solufu fitu o le solua la lea na umatu nei a lele ia wai atu i Samoa ai lai ia le whaamasinonga le ala fai le fai unga le whaamasino e o ai toi fo i atu la ona o tūlanga lea ia o le ale se pepelo la afafau e tau kawa ai le leo i Samoa o lono winga e reo Samoa ne ai ni ke o tatu fetua se tala ai au i Samoa o atu ngungu i Samoa fua le pu e mai yata le winga na rau tala Iele le post na mai lunga tangata ai se whaamasinonga le solufu fitu le sa o atu le whaamasinonga ile i awai ia ta ilo iai o le tala na le na awai au ta mai titi rena ta ua o le latam o le tali o sa ia ai iai lana pokala mena o matamatai pe fai ama tilo i tua pe fa pe meaning o le te stio i mo le coach atu tua fa pena fo ia po o lona winga a ta taurana taunu i Samoa o ta taurana fes fai unga le o le saule o tulanga na iai no message atu fo le fo le tuanga ni asiata o le taimi le nei wata tauna e so tai i le lo ia o le a fo le sui komesina leo o la fa le lato fai tau le tulanga le nei o le preach la o le fo o le fai unga na mai le whaamsinonga langa ta tauna i Samoa la solusu fa ma wata tau fo ina fai se fai unga iai lele o mo mai se update fatu wata tau o fai a asiata le sa ona fsilingia lana pokalame po wa yese o mo mai se fa maunianga mai Samoa le mo mai se fa maunianga mai Samoa po o i Samoa so fa masinonga ta la te fsiliai na whaafewhea na whai le whai unga le whaamasino lea e alau leo on what conditions whaila o any bail you know tupe ye there's no worry about le tupe a whapeo lana peo le tula e pamala tuwanga le japipi they couldn't care less wale o ni la tupe but the fact of the matter is ia launga tasia uma mea whai unga e whai mo tangata uma o lona winga a fai nei la e lo api le 24th of this month kauna issue se warrant Almela na jato talosia awa yaise update wa mawa ya asiata yen mafa ilo mai lunga lana pokalame pola se tala mai Samoa ia ua te fai atu ni whapea a me fia le tupe la na deposit Samoa e kawai leo ese pe fast food tosu pe rus food po le alama le tupe that's not the money the issue le kana mo ika ku o le peo lea o le mongi ma fa mauni o nga fon o nga famsino an fai no yo ia ese scam ka ku ia le beno fai lo atu le fonotanga la le na fai nei le sa fai sa le longa le apita sa le longa o le fala wi lo mal fa manino ino va en o bloquete el miliona le sa fono o mai loa ia sui umo i tu malo la to te fono ma la to committee fa vai o le nadia e mai sa tu la le sui o fala lupo pe o ila le e mari e tele ale mata upul nei le sa tu la e sui o fala lupo na sa no manino le fionga le lipania e jaise taimi fa avanoa pe a umal fontanga leo mai la to te fono wa le manino e ese tala ye ave e lato sui ia i te tono i tu malo le ave le tala se sepe o le tala le na interview mai lungo TV1 sa o apalai o lato le interview a famele a le manino le wa amai au ili na abatu lana tusi e na o le CV e whaalawi lo ai o ie mawalonga tofi lo ie no this malana tusi te there was no application letter le lana whamanino lo ia ele panel ma toe tarasanga loa o na toe whato ese ma whapea mai tu mai se avanoa ai whapea mai le panel na amai fo ilau tusi lea wa amai wa tapunia avanoa lea la
ka puta lo na le se vanua le la folinga mai o le esel petelo le o abele tu malo fa pe o le na apalai o le sa o le fai unga le fai nga malo o fai le la fa tai fo le fionga le lipan me lo to apele tai fa pe mai o mai tatou titala noa ina ia outou malamalama pei foi la le mele tupu ia fasan le anga tolu lua pe tolu lua pa pena foi ele ia ese application as such na apalai i le avanoa fa te taifono e na o ato tusi te ena sa abatu ola oile company po oise foi se au onanga ole a haya o te awhai e te le apalai e te lato batu lau tusi te ne ole mena na le tupu ia le na mai manino fasa le anga dua ma fale alupu ino ia maua se taimi fa se lato fontanga wa ole aso nga fua lau vai aso fou aso nga fua ma laso lua vai aso fou ole a whai e lola fontanga ia pia i le paka i le apia park mo tai fono uma ale ole fono la le anafi le ana batoi la sa attenda le fionga le di fai pule ia fasan le anga tolu le fionga ia namlo ulu le ota la sa awai i which is tangata malama awai ole mole le lei ole manui ole tumalo ole whenga sa o anga kong whai ai. A whai o unam na ulu. I onga lia langa maki kumalo whatasi. Lea ki loa. Le whau ngai loa le tuu wawa noa le whionga le sa whaimfong whetalai. Ia ke loa. Ele eise me sili nei lo le mei ngā rue whatasi. Ko uro la wā yoi. Whese sia yo la ua whai pure kau wā. E mei ngā rue whatasi for the sake of the constitution. Ioi, ori tumalo. I ngai lo le mele leo mai fe ai. Ia le o le fai la o ia fia me. Le la o le o ngu fia me. Ale fa ko yo so mai fe me nga ke le disagree i le luo te telefono sia. Na foi la luo fo te telefono. Ale la na fa manino le fionga le di pale mia. Le ai se le kala nga o e ka mai kai le fasili. Ele e saini fo e saini uma lava. E saini uma lava te telefono to lua. O ciao noto le. Yo kengelo menga. Tasi le me le anga kakuma. O le meu le fai tu au o tu stala. Mai le se me fo eu ai kuskala ngi ku. But it's so obvious. Le kiloko le ku fai o na folinga o fainga o na fasili. Le la fa tu le te parmi ele ai. Ese se o manatu. E saini mai ia te telefono lua. But the major o le tanga aisia langa o matou o le upun whaongai le whiunga le pare bia o le puipuia. Ia puipuia le poloketi. O le ala na mafu ele whainwhawai malo. O le mafu anga le no o matua so o ale tala i le ia Solomona ma le tau vai ruaini o pepe. Ai oso i runga tina e ana le pepe. Aisia, e moni le lofa i le... Moni le lofa? Yes. O i tonu la te tiro, ia? O le me foi la e tu fesili, ele ma fau, pe tau whaavalea, pe tau whaasese, ia manatu ia wa sa wale fionga, ia le sa ave ma parimia, ia fionga ia me. Sa i te tonu al vanga whai al fast, o le sa iai o anavatau ia le ai ngā fast. Wa uman whamanino, e ta ina lava mata. Ale wa ese le mena o tula i mai waru tu mai o tau ai maa mai. So le, ia, le tulanga na iai, o te whafta iau ia. E le to e lue le tato whainga malu, e le tato anavatau wa umana whata. Tia. Pau ale o lau whautuanga, ia, o ta whautuanga. I le fionga le ta i o le tu. E loa lo le meo te tauna whai. Pe o fa pui o le alo fai le fai unga aisia langa o le fai a male loa yang sala atanga nei e fai male mautino la te lo le e fasili o pule e foi la le e fo malo
malo le latu ala fai malilo so fa mai le fionga le li pale mi o te lo o mana fai ele yo ai au ni to tu ava no tanga vai o tu ava no le fionga le li pale mi I le sa fai pale mi te mate pale mi yo si vai lai mo le fai male le selofa le ai ma se mana tanga fori tu ngata po ina tu le ava la tu ngana ia nei mo le ko ngora ka ora va ko ni ram O aina whaatiti e ina o iei lunga le masalafa. O aina le ina tofi pale mia. Ma le fio tau sanga sui pale mia, ia tu la e paaya, e mo e ele pale mia. Ia whaftai le ainga fast, ia whapea foi le fionga le pale mia. I lona manatu le lei, lona whaitu fine, titilo le ba, na ave i aile le fo le tofi le tofinga o le pale mia. Ia e awilia, lea ua tui patua mai. Ia tawhanga solo, whaia sintele tanta upu. Ia o lea ua whaamaonia, whaatautoina next week, o le fionga ia maunga sa la Precious Chang, o lea lavala avea ma lo ia sili mo tau sanga. Whapea I foi. Le whaatautoina foi o lea fionga tamaitai whaamasino. Le fionga ia Silly Elizabeth Gangtang Peters. Ia o le la whaatautoina foi na ia wa via o ia ma whaamasino o le District Court. Ia whaftai foi au nanga ia tamari le mato I tupa. Ia o whapea foi na. Ia te mana uta wale le saunoanga le fionga tamaita I Minsta, le fionga le Minsta o tupe. I le whapasene le wa matu umai e a matar vai a sofou whapasene I mo e whai whanga a le nupi wha o le tāpenanga sosoani mo le a mataino whanau ia o onga. Ia, ma whanua tai menga. Man tu foi le na vesi foi le tu fai mai ponu o se tau sanga o le ai. Alen fatua fa tali se yo mai am tanga tau sanga ni. Wani. Nino ale a fionga le li pare mia. Ono sa I se le amatanga o le tāpena ha. Ia wa titilo le wa double. O le whapasene tului. Ma le tors milionga le wa whaasafua atu I le la ata I se lau 5 mai le tamatiti le titi. O I foi la le no whanonglonga tue le sanonga le fionga le li pale mia. O le teimile nei, e le o mautu mai lava le taua whainga atoa tangata Samoa I tono Samoa. In the statistics le whamamawino whaingumera, pero matum tanga renga. Ai peila o I, o le la whai ele le stara lea, ina ia mawhai e loa, whama oti mai peto o fia, ia wa mantua au lo le whaine I le mea whape o le tusi taua whainga o tangata anu o Samoa. Ia I loa age bracket o tangata mātutua, whapea tamaiti la iti, the elderly people, ina ia I loa ai peto o fia la tangata mātua, ile between 70 to 90 years old, fia tama, ai fia tina me whapena, pela wa abea la le fufuanga le la whai le mtanga renga o onga, o le a whai ma mea I ma whai ena maua au tū, le taua whainga o tangata anu o Samoa. Se fai mas tatala I ka upule ka kele me ese. Amun mole mo fanua. Langa le fua ai le tala. Teme ko ke me mar kors fulu milionga. 150 per head. Teme ko ke me mar tupele ele o I to tonu le paketi na pasias nei. Le alan fa man na mai le finga le pandemia. Ia le 1.8 million. Timing o le fufu te si amatama tatala. E manino lava le saunoanga le fionga le li pandemia. Wa uma ona pasia te tono le. Wa ia te tonu tupele. Uma na iai. Lea sa tu nai. Pe o le ale tūlanga e whai iai whapea abe whai tū mālo. Ia e mai tau atu. E iei isi tū mālo te se furu afi o lato tangata. A iei isi tū mālo e to la iti o lato tangata. Lela sa tu nai le palemia malana kapeneta. E se awala e launga ta sia umai. Lela wa mawai se lau 5 futala. Ale tangata. Io e. Po ai era tamaititi pepe tangata mātua peto o fia te tono le ainga.
Yes, right. So that's 32 something millions is Million, on top Mantua of foi le sa faile. Le sa faile le national count sa moa. Le taimi fo le palota lua fisful wono ia. Le na le na national ID le na Yeah. And ave limas fu la meno ia. Eu manile lo feel fine ia. And I hope that is in the forensic auditing report. Yes. Yeah. Mai. O lo winga la tala ma fanua abe ese ma mafaufonga o le tatua nu. Yes. Le lu fatupu mai fa pe ele o tono o paketi. Na famalino fa le fionga le li pale mia. Aua le amana ia le pola e motu mai tua, wana le whaase se ino mawhawhanga tangata. Ai o a mea e whaalau i loa atu e le taitai o le malo ma le kapeneta. O mea nei muli muli tai e le whainga malo. Hello? O wa whatanuina le coroner i le la a mai se a foi, se pathologist e a watu o lo o luani maliu i te tono le maota a whale maliu i Samoa o se ali i saina. Ia whapea foi le tamaita i tu stala le maliu talwai nei. O le lai whatali e la e watu ia e se coroner i whafo. E watu lato te whaile su enga. Ia ma o lea lawa whaeloa mai le isi leo leo. E to alua ai ia. Ia leo leo ia sa aliki ina le. Le sa aliki ina le reida leo leo le sa anu A te tele yo o alvanga na fa mon mole ta so me ile corona. Le wa ta ole ia po la to ia faia su su ngai. La se mafu anga o levan fe avia ita tu me tia on. Levan avia ta tu me tia on fa fu. Ai le esta tu fo mai fa pea. Le ia se ta tu la tu e fe su su on fa toia. O la se mafu. Ma tu la e fa pena sa no le fionga le li pale mia. Talo sia. Ma fu mai. Eleni yalo tato watu nuu. Mana na o course. Mana na o ai avele le fo le tofinga le pathologist. I tonu in liste. Le mea tonu la le na le lana fai male sa unwanga le fionga le li pale mia. A tonu o ni suinga le nei o le atam fai una iam fa malosia le tūlanga le o le pathologist. E leo le le fai o le se mea fai e tatu fai ngā malo pea whapea e le ai se alo le atunu o anga maa o na tau awe ina tute lea e mwhai e nona fai e ngā ruenga le pathologist. Ia, o le tūlanga e leo fai loa mai la le leo leo lona lua. Ia, o le tangata ingo ia Luani. Luani. A whapea o whatu tole a pai. O le lai whapea mai, o le sui leo leo le nei, e nofo i la whawhine o sa mau. Yes. Sa mau le vai. Le fai te le lopo o le nā po sa mau. Is it the same person? E I matautu? Ia o ai foi tausonga e pe uso ia uso. Le whapea e tausonga fo I la ma le whaipule. Tausonga fo I ma le wha masino sili. Sili. Ioi. Ia tūlanga na iai. E au I o te whaftai. Tu whai unga le fionga le li I pāle mia o I o le minstao o leo leo. Mo whamau e le leak out. Whamalolo e whanisusuenga. I le whapea o so tanga ia pai mala whai. O na whapea I la ia. Ua. I say, no. Nobody is above the law. Sorry. O le situ langa le iei nei, wai tele ni ava noa mo board of directors, le ua whaasala lawina, o ava noa la ie whai ele, o ava noa ni sa whai ele malo tausi, sa lato whai ava noa nei. Ona lea la wa umana Yesu e suenga, e tau e revoke ona o tūlanga, e whaasole tūla fono, I lalo le convention a le Commonwealth, le act, e le mawhai se malo tausi na lato whaia ni a fwin, ni a wanoa nei board of directors po ni CEO. Ia wa le lawa ye isi le wama, ia le lau whaasa lau mai lobo ye a wanoa nei, le la whaasa lau wina vasa fo, mo te leo le atunu u lato te
Ia, tae maila ia o le so e po ana nafi. I po le so. Ale o le so po tae au e whala wasiele te maa whaife au ia lale Yeremia. Lea sa ve sa moa ana nafi lona tino. Nas wharaile lona tino maliu. Ia le whamaua mai se tala. Tino. E se tasi po tangata whai musika lau i loa. Ia whasavalu Day Parker. Maliu. Ia le me mana ia le mele o toi tula mai sa mo tula e pa. O toi wha malosia e le whai ngā malo. I le toi whai o le Price Control Board. O i lātou nei. E lātou te monitor inga ia le tau o tātou o lua. Wa le mele sa iai. Le na maua mai tau sanga le ntea. Whapea tele o le pusa mua. Le le ngata o ngata le pusa mua. Wo le to a tele whaatau tele mai. Na mai lola ia wa sioki ai la ia wholesale. Ai na mai loa wa sioki. Whetā ngofi roa tu ulo i lunga la tau o loa lela linga tau tal pusa moa. Nia taimi la le nei. O le wafa malo si le Price Control Board. Ina ia la tau monitor inga la tu langa lea. Mana ia. Ia, o le tu langa na iai. O le whatautoina la o tamaitai o le lo ia sili ia whapea fo'i ia le fionga tamaitai Whamasino District Court ia sili Elizabeth Jane Peters ia o le nei fo'i tamaitai nei tina o 11 ngadue lo ia nei tina o atu isa mo malona li i wai fo ma isio na li ia lea la o Tofia o ia le tūlanga o le Whamasino District Court. Ia, whawhitai lana ia tau au nanga malana tau tua le tātou whainga malo. Ia, ua te wawai atu iata ina ua whaimele le whaulanga o la i siona tamā, siona tua ia le tamā whaipisinisi fo ia Tabitha Chang Tang. Le ia le whalooloa te le vaanga leo Tabitha Chang Tang ma pāmata. Ni ai tua pinio sika foi le o Luis Changchung nang tamo ia so ia orina le ai o le tofinio Harry Chang Tang ngai ia o toi Amerika okay yes e tau songa i latou Louis ma Frank Chang Tang e tau songa latou tama ia o le na wa mai atu la o tu le epa o te toe fia tala no lava mo fanua i le Whamasinonga lea. Tatu mai ar tau sanga lente nei. Papio se vai ale o vai aso mua, o vai aso na lua, mo se fai unga, Whamasinonga whalealili. Ai la ta fai se matematenga, e ele tau matenga. O lo o iai se mea i tamu fai whapaleni, i le vai sua lea, i api o le tilo lea. Mane tala no fo inisi anga vaa. Malatu ia ile manatu whapea e au na whapaleni i Whamasinonga whalealili. E whaina whapea whaisef me ia tu lai mai le unga Whamasinonga a le pale mia le loma nei. Aida o le green light ina ai whatautau i whalealili. Meaning, toi foi whalealili whale palota o lona winga e ono pa ia le tatu le sui pale mia. Pei o ta lela tata no i tate tau mate i mea. Either one, lela anga i whapenare wa ai Whamasinonga. But that's injustice. Yes. That's injustice. Ona o le manatua, o le Whamasinonga le fionga le li pale mia. E leo ni mea moi mani mea maoti na mea na whai le fionga le li pale mia. O le hia sei ma masar salonga. Mele tupai tuai mawhanua o tā matematenga. Leanga o leo uma ona tala noa. Ma le mena o le whatuai whapea le Whamasinonga ia. Leanga o le mantau maor whai unga o ifoi. O whalealili. Le mantau mua ia le peitai. Le lama o toso mai ia. Le la o atemi e lau whaatasi ai. Wa vai esu fau le whapea tona lau ia. Yeah, it's injustice. This is me personally. Mua. O le mata upo whalealili o mata upo whainga palota.
o le morianga le moria ele fionga le li pale mia ele ni morianga whapalota. La le meo le anini whaatasi ai leo le pamamata. Ele ole nini mene fetu ele ole tamfitu fatasi. Al fa pa leni ina o aila malu o but still. It's still a whapalengi la. O le atoso atu la morianga le fionga le li pale mia. Ele o ni morianga mea tau palota. Tui o e te tauana ave ese lava le whainga le whaiunga mea tau palota. You know, to me, it's really injustice. And I hope e toale fina ngalo le fionga le sui pale mia. If that is the case, so be it. Go back to the thing palota. Wa te tali tonu. E toi tula I mai lava le fionga le li sui pale mia. Yeah. Pio le o le matu o rata Italia matematenga iai. Fuore toso me fa ta tia ia le meo finga palota. Ma le meo o case fapia. Ai o le winga foi le o le peo lo amata na wa ai au ia ile tilo fapia fa misionga pe ai sia o tua iai. A fai o le na tu loa ia mo meo witnesses ia le ai tu loa matemine. A le fai tau ole tu sa tau na laule unga I le vai aso mo le vai aso na lua o Januari ele la uma vai aso le aso mo no Januari auto E ma sa ia tu langa sa fa pale ni fa pea I le timer pa inga lua o lua tasi sa ia fa pale ni nga ma sa fai aya I lunga lavo me tau palota so therefore it's injustice le tu langa lea very ole meta tiro e pio na o ele fa pio ta fai atu o nai mate matenga meio oi ona wa pa polo le to songa le case le nei yes pio le o avere tolo fa pene ale la fai atu la tunu a fai la le tuturi a pu ia mori mauia to e open le case to Matanora o le men ai patalinga tuliana e famsino ngela ya wa tu la tonu ana tu tusa le tu la le case le ale tui pale mia I fale adili ma le case le ano ma alua a faila tu la le wa tu di apu ia moli mau ia le o mai le soele o maua la me wa tala la le case ano ma alua to Matanora because that's exactly what the justice should have been done. Ole mele tauna tupu whamasinonga. Sa tau lona to ea foi. Fisilinia. O fea o iei moli mau. Ta o file case e to tuturi. La me wa ese le case le nane lua o lua tasi. Ma le case le utula I mai nei. ai sili atu mantau tia to se I mai tono whamasino o to tolo ia foi ngome ia moli mau yeah. Elo ni moli mau foi whapea o ni hearsay. It's true witnesses. O witness pa pitoa lea na moli mawina mena tupu. Le te fai langa elo manino mai lau whanongo longo le wingo lau tala le fai atu. O le tā matematenga, it's not about justice or injustice. O le injustice o le mena whamsinonga. Mena, o te lo fai atu a me injustice pele ai. La leta o mai nisio, a le wingo le tala tā matematenga, e fua ile toso mai ravanga I o le mea lea. Po le ase matematenga. Famai fole si uputula epa. E asale faiva le asale masalo. Yes. Asale faiva. O le tātou te masalo salo I toi ngā nei. Le umina toso whapautolo. Po le kawa si o le nga umina toso whapea. Ai mantua le tātou te ilo uma. O le loma whamasinonga le fionga le sui palemia. O le fo ilo loma morianga ianga I le fionga le palemia. Na tonua, ia peo ngā mau tonu mai, peo me tonua na lena tā mai I tue tō fia, la saulo. Tala whea ngai maunga, ai mesera koe ngā kisisi o kako kilongi e. Tula e pawa uia, I'm 150%. Or 200, Yes. O no lea. Van me tele leo so tula e pawa siringia le tō fia o maunga. Oina, Kyoto ina. Fai tio foi. Aina e tō fia nei ia savale noa. Yeah.
o le sister-in-law lo watali'i. So tanga. Malo ia sili. Na e fisili ngia sesi, o lau tō whinga whai tō atasi la vai oi. Na e Ia whai male, tō mal fam sinsili. tō kino ioe. Pa pena whala mengo le whamasino sili. Mantua, e tofi le whamasino sili. O lo o whamasino si nia, le fionga ia vui Clarence. Yes. Ia ana tua foila, o ia inga o tō whinga nei, ia lava le experience o e whamasino. E le whamasino mua ia le. E le whaapeo tā whai atu nei, ono se tūlanga le wheitai le fionga le whamasino sili. Ai o ia inga nei, e le iai se tō whinga, e le i whamasino mua le fionga le whamasino sili. Salo ia. Ai o le fionga ia vui Clarence, o le tangata ua lewa tau sanga o tau tua, o ia o le whamasino sinia. O ia le sa next anga i le whamasino sili sa ia. Na whai tō tasi lama lana ia feelinga. A le feelinga leo maunga. E leo se mea na whai tō tasi le fionga le li pāle mia, na tala no le ka peneta. An man tua foi, tā ua petinga sa whai po wai sisi tala whengai, le no wheatu, pau wai o tangata te titilo iai, o maunga po o Mary Louis, Ona, man tua foi la o maunga, o ia le lesa i le ofisa o le, le sauna wa aia ia le ofisa wa aia. Le sauna wa aia tangata sa wa aia. Ala meno iai, na iei fete na inga atu la epa ma le ofisa lea, le na tapunia i lo le ofisa lea. Na tapunia le ala se ele o maunga, o ai lo ma Mary Louis, faile la ofisa lo ia le maunga Tang Louis, maunga Tang Louis law firm. Ona tūlanga ia. Ma o te loa o se loa ia sili e lango ina le malo, whainga malo. O momi. Le ala, ua whatela tue pai i le afoi, i le tofia le li pare mia, le sa whaima pare mia. I lungo so tanga. Le foi la na fesili atu iei, la e le motua ina tofista tu, a whaima i o au le whate te leanga pa ia. Tofi pa ia. Io, so ele ngalo le tunu ia mea. Tofi foi la lo ia sili sa vale noa. O lona i loa. O pe of sota inga ma sotanga ia. Ele o mafaina ngalo le tunu. Ale la tura me ale fo o so mai. Io. E o so to ina e fa o so monge vane fa e fa folinga le tunu a me o ia na le mi tonu. Ai tanga i foi la ia le to finga o le lo auditor CEO le o kika commissioner ala me ia pau le foto finga 5 sanga a o isi CEO uma mai isi commissioner e ta itolu tau sanga. Why? Is it because o langa son-in-law? Yeah. Ele leia falongo mo la tunu o tato e tala me ia. Aisia, langa ale manino la tunu. Tau te opo isa ia whapea. Tatu te opo isa ia whapea. Ia pela ele terminei ele mauase sui na te tau aveina le ombudsman. Le ai o le no fai tau lawa fai whatata noanga wawa noa ia. Ia te langona ai po le se taimi o le vai aso fou, po le vai aso so ai. Ia na maua mai le iwa to tele. Fai asina tele o mtanga duenga ia o whanongolongo atu leo ma le fo whama vai le CEO o le SWA. Leo whama vai ia le CEO le SWA. E mantofo lona fale tua le sa CEO o le transport. Ia, peila wa pero ye se tūlanga i o lona fale tua i no i fafo. Le la wa whama vai ai ona na fo i mai e mafuta malon fatua. Tala no le one government grant. Le ana fesili e fota metaile o maina ile li pare mi. Ola la mataria tu pare mi ala sawa. O foi mo le fia poto mo le fia iloa ma le fia tangata. Ia le mela na e maua. A tu al fea sao. I lalo tu la fono. O leo wana wha ingoa ina langa sos.
Siringi el palemia. She needs to expose langa source. La lela sa no sa o ele fionga de li palemia. E pepelo la source. Na ia mention langa source o le principle o la, long winga principle O le- la. Yeah. Yeah. O le mea o here saying Na, langa malo si fia poto. Malo si sa u fa pe. Mele lo ena tele o ilo fo ialo tu la fono. Tu sa le wa lo siringi ele fionga le li palemia. Tu sai ma le grants le. Le fa manino palemia. Ele i cancelina. Fende amai. Ale fa me langa sos. Ya, fa la moli la na sos o le mol mau pe pelo. Ya, o le me mau ia. le si meta pa ia ata tiri man o le te a mai le si o ia la ko por kalame pe lo wona no forma compare ia le 150 per head e mortata ile la to kola pe e fordinga me fa pe a mea o le aikia le kola le o fai ai le 150 le ai le o iai tu tonu o le paketi le la o fa manino o le tu tonu o le paketi e ese le fainga. But still, the money is in the budget. Yeah. O le mena na titilo el whainga malo. O le ase a wala e whaasa fuai le manuia mo le atunu. Ia e sa whitutu na i la e iai e tu whapela atau ave whai tu malo, 5 sutasi tu malo. E ato e titilo e le whetaui ona e iai tu malo e to a tele ta isfulu afe o lato tangata. Yeah. E iai tu malo e to la iti. Ai ia whai se mea ia manuia ato ai le lau tele o tangata anu Samoa. Paula le awala. Le wa manei le awala le wa whai. So o se a inga lava peto fia o tau o ina. A pe o le ala la ve lua ai la ia le whamomoe le whainga malu. O le taimi fo la whai ai la malanga to le o whainga luenga e a whamatu atu tupe nei ma whai le stalo tangata. Ma mauai lo le whaita wa inga le au whainga atoa tangata anu o Samoa. Ia, o te manatu le ua tanga i mai te lenga o ta upu mo nei aso. Se manai sisim ta upu na o... Ne, e pauna ni vaenga sa o ta pena ina tu la epa. Ia. Ma ia ta upu muri ia o na e... O le ta upu muri lava le nei o le ta vai o le Asia. E ho fato le mele e nei. A te tu ilo fale le vale fiafi. Ta si al mai tau o se tangata o le Asia. Ia e mai o e a fio mai le na fiafi. Ia o tato o le jau le ale Asia o tato Redox Gold. O le jau le nei fa pitoa mo so o se pona ivi tulo ti ngā o le tino. O le ase so ona pona ivi. O le tamalea e te leto e tau inuinga Panadols, ua tele foi na afia i o tatu kidneys ma isi totonga. O le tamalea wha le lei ai, ia mea ti ngā so se mea o tino, o le kā fo vai, o le tua, o le manava, ia o le tamane wha ngā inai. E se lau se fu fitu tā la 5 sene lea, se lau se fu tolu tā la 5 sene lea. Ia ma le tato vai le nei o le Asia. Le tato vaile nei e fa amin tolu se lau ta la 5 sene e le pusa e fa fangu la popo ai e tutonu. O le vai aso fou la so se fulu o Juni o so se fulu o February e fai elefon tanga tele le Asia i nei o Kilani. Ia o fa piano o fa lo ati atu la epa de venue ia o ilato umai fia mafuta mai. You're most welcome. Whaalongolongo o ani fesili me to te fia mamlama au ili ia tu atu le woi lunga lau telefoni whaailoa mai, then I'll be in touch with you. Ia, le nā, o le tatu Asia le nā fisota iane ia le tamitaina ia mowhanua tu pai i le telefoni o rua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi tatu uma i New Zealand ma Australia ma wane telefoni na o lo luma le panel na to te vai ni na luma no na suafa ia ma numero telefoni o le o tasi lua i valua tolu ono o tasi. Not only
the Asia. But all the products ale Asia e mo umalava ia sini mai fo nei Amerika bili mai le 5 tolu fitu o no lua 5 tolu fitu o no lua ia sili mo le tina ia soli ia mo tatu umani Alaska Pango Amerika Samoa Hawaii ia masete uma Guam ai to tele foi la tuna o ka me Guam I tangata o tatu no foi Guam ia ma le baenga lava leo le tu mo lava lenga faftai le tatu o yai na faftai mo le temi ma me malava o wo ma paanga e mo mori atu foi la wanga faftai I le lipule o le Blue TV o le Ai fui mono. Io ia anai fimono ia e mesi foi nei uso fasalalau ia le tai o le tau tai ia ia asiata pio vauliko ia malana panga malana soa ia le sunga I le ataua le taua manfui Pearson ia tainane foi ia si uso fasalalau ia li ataua Savea L. Harrington ia e tele ona sofa matai ia e tai e momori ono le whaatangaina ia male amana I oro tangata I tonu o studios o le Radio Samoa ia male tauta ia e mata o tutilo ma e la tarata e ale si le tionan whaasino ma ia tia o lea e la talane o le tauta ia e na le si le tion o le tuangalo o inana ulo ai o le mga kula na ia lango ia le sifoi ia le tapipi ia e mga lea o le ale ta o le Radio something Radio New Zealand. ia na Le sa ia stoi ina leo fai langi folfola nga ia tango nga como e fasi e la o le pio dingale au ka forte tai ai na uma tai ia io e pio le nganga na tupai mo fanua fa fitai te lava io e ia le to e mo ino o latu no folo ainga ia te leo te minta tu fewa ma ta fauma ai le mea ia e fa fitai fo ina io ainga ia le li o matua arsana ia male malu ia te lase mai whanau ia pena fuisi o tu fine ia vaito e lau su ayusen ia ai message o uso ia tole foa me pila li o miti ia male siana paanga ia isa e message fo ina yona neighbors le umano fa lau atu o latu swafa ia ile anga le yae ile fainga malanga mai la to malava na ia wo le mau se matu temi tala no telefoni ia e fa umatu fa pea ia le ta tautua ne ia fiafi ai mese lava o to fine ia masio alofa tele ia ta fea pena mai lu malanga tali atu ile masina ua tofa ia e mai fa funfong mai foi ia tatu ia paanga ta por kalame o le masina o le whailo atu ilumanai e pai mai nei ia le tofa tu pai mo fanua ia se o tali malo e foi ma mai tatu faitina fatasi ia male le fioma awai te masui ne te wai tali mai au tango to sui la so le booking welo ia pe na langon na langon fa fetele o mai au kilani lo to anga lelei ma lo to tali malo fa fetele le anga lelei ia male lofa ia e so no ia te o isi tamta pu e tanu ia ai si o fa mata po kalamita malole ni efet ia le fa tai la pa fo anga sa mo le na wo ma fai ona o atu ni vaenga fo o tala le malanga ale ta i o le po kalame ia ai mai se fo i me o tupu si o tatou atu no Samoa o ni manatu o ni whaasoa o ni mea le iai le atina ino si o tatou whainga malo ia whaaftai lau whaafonga anga Samoa tatou tui whailoa ili vai aso fōpe a maole ola man malo si so i fua ma ia manuia tu lai pa lo whaatu ia sodi ia lo whaatu ia ta whia man tatou whiloa pia ia so i fua
Ia le nasa mo ua mai a ia le ma patatano fo i male to fini ia mo fanua tu pai ia ona ele le vai le o al ser manongi New Zealand le no sa ni ma le o lo so mo nei talu ona ai ai nei tala o le malanga o le no o sau memo mua samo wa alu lungo le e fa ale nga ina wa ele ngata o le lafo itu ia langa o tu le pan fai mai na fai mai le ia fai nga tu le pa ia cha lungo le lafo me tanga sa ia uran por kala e tu si mai i nei le malo nei e tipo tia tu au samo io so le lau te no walo tu le o molo to sila fiele ai ele o tele no foso tu la fono le nei tu no io mo sila fie pe le foi foi la to por kala me mai tu ngari le mala to uma e la tu te fa pe o te overstay nei tu no foi io o te overstay fatanga o el cristiano nei tu no io e trouble io ese senga la nga overstay io e ole matau pu te fia tala no muni ia i samo ole tau o tatu lango ina o tatu fenga malo ese u mama natu malangona o tangata e o fo ia i lato e lango ina ia tula epa malehi chapipi io e o lo latou lava manatu ma lo latou langona o tula epa ia o te itai mo Samoa o le manatu o autou sila to toa iai Samoa so se tangata e talanoa i lona fuaitua o ia lava ia te vai te longo fia le tangata le leia onga e te i munmuri ani o se loia tangata le no tano le alo tara no ma se loia alo tara no ma se tangata le leia o ina te vai le mafaya ona toe puai mai ia lona tangata e te find out munmuri ai e mawalunga le tūlanga o tangata le na tara no e fa pena le meta o tangata o ina le le e le nofo ma toe fai tau mai i le atunu a mea o au e fa pea e tele tangata fa pea o te tala no iai tele i o tangata aisia Samoa tau tuana lau tala no i tangata tau tuana aua nei e toe nofa oe ma toe fa matala o i tangata ioe o i le lo ai ia le i tangata tonu nei aisia leanga e a fua ina ilo latu o mai o latu ma fa matala mai i le atu o mātou i le leia onga. A whai le leisa wa onga e te re tau fa matala. Ioe, let other people talk about you. You don't have to promote yourself. Yeah, esa pese. Ioe. O i tatu tele i o tele le loto me tatu titana no ye. O i nai te whaitau wina i tangata. E te whaitau le tū, le tautala o le savali. Mena ni whai me upo le tū. E loa oe i launga ngana. Meaning, e le loa le whape loa oe na oe e whasamoa mai. E loa winga na tala. E loa oe i launga ngana. Meaning, e loa oe i lau tū, o lau savali, o lau tautala. O auanga, mau tanga e whai tau wina ai oe i tangata. Ioe. Ai te sauro, te roe, mone alau tala. E o whai tono matu e kalesia, e o whai tono matu rotu, o te whaanongo le le tala noa tangata. Tasi uma. E te pu ea le tangata i lan tala noa. Ioe. Tasi alau whaanongo le tangata, e vaila o le loa e tangata ni le ta ue la tu o la wia. So se tangata te whaanongo i le upuna o le la wia, o lona winga, e wha matala tu tangata na lona i tu ainga tangata.
Io. O aina sa wele upu lo ia. O le upu sa mo fa ngoi mo me o fi, o le fi ala chichi a chile le ia. Le ala mena ni fa nga fa pena le metaphor le. Isia. E fa matala mai le lawia o tangata pai fa longa. Io. Ai se vai vai. Esse le vai vai sa mo so se taimi te fa longa le lawia na man tu lo tala le fatia oi. Oa ili tata i lo fa longa. Ili tangata na te fa nga ina le upu le o le lawia. Na le la pila le anga ile upu. Le la pi yo. A le upu ai le upu ave ia. Sao, o le upu fili lawia, fili law new le no tele. Ai fa winga fa petu le pa mai la tu. Le tete leo ma fa fa. O e fa sino ila to. Ai vai la ile se upu tusi. E le ma faina se e fa maua laloina le tangata fa maua lunga. Ioe. E fa maua laloina le tangata fa maua lunga leo tatu tilo i Samoa. E fiu le toi ina lea malana vai fa fai toi e su e sama noa leo fai atu e misi atu. E sia leanga o upu aia. Fai lo em tangata fa maua lunga. Na o mea mau lalo ame te maua. Fai mai a le tala le si fo i toa o le tuspa ia maana fo i ola fa maua lunga. Pe leo le matango fie e leo. Le malona o feia. Yo le fea. Fea wa i lungo tum fale. La men ave. A lui fo ai le mukia. A lui fo ai le mukia. A ele loko maulalo o erto ina lea. Malau vaenga fa ufai. Ele leila nepkanisa e ai le mukia. Ele leila nepkanisa e ai le mukia. Ala me ai uko. La me ai uko pe au ko le lol me ta o le me uia. Ia na. Pau na tala. Io ele leila nepkanisa e ai le mukia. Io nga. Ine te iane wane ai sesi se me ka kia lungo mukia. E silanga makanga, silanga ngalanga. Tu lo tu mafai e drag. Langa le mena o tu lo fai. Tu te tau mafai polala tu lo na man na ia fofuanga malo. Le sa o fofuanga malo. E tu te tau mafai a su ese awala ina ia. Na o tangata o tu followers e muri au tu. A fesili e fia tangata muri au tu. Yo na it's way less than 4% sama. Yo si ta mai pasene o Samoa na tan tonuina o to pepelo ma to winga na fai. The majority o Samoa na no winga ia fainga malo fia fai mere lei a waon tangata. A auto ia na. Au le oputu sa o ale. Oputu sa o ale tai o le tuangai. Male hei tau pipi. Ele leina kanisa. Na luifoa pa u mai ai le mea na manatu o na lima, o lona tamai, o lona poto na mafua ale ai. Fai mai a. Na luifoa ne kanisa ai le mutia. O oe le tangata ola fa maualunga. E te alifoa ai mea ka kia mutia. Yo. Olena, e fa umat fa penana por kalame le ia fiafi. A miu fa lelei. A mio tau safia. O tau ia au tustala. O tau ia lelei an fai leanga aisia. Fiu na. Tau te fiu te lau fai mo ke overstay. Lau fai atu yes. O ke overstay. Am fai mo fai wa. Pa wala la overstay e fa tanga e pleseno ne tu no fai wa. Yo e. On ka o kian. Alga. Aua. Yo e. Ne iu toe pe o pe fai. O pe fai. Aisia. Leanga o lo tou lea na tura o lo tou tam fesu e a wala se to. A leo te fai atu. Mau wer kaini.
ma mau le kaimi ko ke kama fai fono toe mana por kalame le na fai ana nei me Australia le me le GDP fer ka country fo mai le ko ke fa ngai na le tamo ta ko fo nye me New Zealand ko fo nye me New Zealand ngafi ko ngu mai ye ta New Zealand mai so te nei o tana na fai si o so se te me mate fa ta so pa ka mo ka fo New Zealand yari ko ka mo ka ole kala mang ya lo kala ngama ku le market so man ka mai meleng ya fa pe ka mai meleng ya fa pe te lo le talan fe mai o fe si le tu ai lu fe le o ma ko te lo le tau balu kala fa sole e balu kala ko meleng le yo i ya ko ia me chole ke lo ka o le meleng le ngama ko ai fe mai le mori mau o me woleanga ka o melengi me ko fa roma o le usa mo mana ko nga le so ko ka vale fa ka me melengi lu mo fali fa ka me melengi a tu e marfu ai o tafa a le fu ko nga o le fu sam yo sem ka ki foi me o vai e mo mon mawin yo e ta u sa mo me ye lau sila malau mata ona e lo la ile le sfa fitau le tam fa le o di e pepese tamo tau so ifuanga e sili foi a sili foi se konga kwa ka fiki me uma le fela wala tu New Zealand the same thing o i nei foi ia le te fai atu o le atu non to fai mai ta fere su manmeli ale te fai e ta fele su pe nei ai sia tamo ta ia ole na Samoa ta tu to felo itau ne o to e foi mai de malo nei to e foi mai nei te sau io e o te overstay nei ia ma fai to la por kalame nei io e wala fita fa fonga ia malau fa fonga anga Samoa io e o fa te telefo ia ila to na reach out ta ia te New Zealand ia e o foi lo fai malanga mai lungo le ea ina ua tu mai la pose le u tau ia mo mori te la tu nga faftai u mai a uto sau tu mori ande ia famadianga e se fental me le famadia tu tangata ia te oi e se le no fo le lo u le tangata la isia o famadianga tangata ia te oi sa mo ele masa salo le pe se fa manuanga na tongi mai ya pe na me fa pe tu se ele ai io o se fa manuanga e te lo ai o lo manatu mai tangata ia te oi fa fetai tele a ia ila tu e langa noina ia sa foi tau tua fa ale apa to lo nei na o war New Zealand mo o malanga mai na o lo ina le to tele na o ila to e la tu ke langa noina so fa tava to e fai ala utala ina ia wopa anga o ainga ia mai latu umana fai le surprise tina moa o latu e vala awatu le fale masi sia tu ia te fa fetai telea wale lava upu le ngana e fa lo ai ma fa ma uta o tu samo lo to wanga le leina wa fa fetai tele ile amana ia e se ta o le me o le amana ia e se ta o no fora mama e fa leo inai le nganga fa ftetele lo watu no pele la o fionga le kone sula o le malo sa mo te tonu au kilani ma lo fartua la o fionga de lo ia ma lo fartua ma le ainga ia asiata atinae ma ai ia martamate lo ia finae perni nasionali after tele lo to le o uso fa salalau asiata o le ataua mali ataua savea peseta peseta usolena na malanga mamau i fo mai lalo i tanu manono leota tu visingano fa after tele la fa after lo to long wane i la o malangatu ia matatu ta fau ile na vaenga o le atu o lo to no fo ma wai ai ele tantonunga
tatu toi whelua i le aso tai au pe a pule alo whaletu. Ia watu iai i alo soifua malo uola. Soifua ma ia manuia. Tatu whelua i tai anga le letu.